nine and cancel one no and the boss had that way. Aso fraga chiama kwata na bisa ka fanta from Bema no. Hey, adigade abakade kumasi jom. Wasonkom wasi amagere enkwanta. Koduma samo hwehwe fidie ema tromo bedie kopa bibidie Asem Mpe Nipa no yaba na yaba ha afi wedie ye kona ni breso. Ye kwa ya nimu a efri se ye di ka cho se yo tetetu ye nam soro ye nam form se bafo ye boye ntaba mu a enya asam ketwa kra ewo asante mamha wo mono asamwa aginadwa sa na odifo pokobra David watena se ohneire maame ye boa akua asuama bronya boya abrewatia aginadwa enya asam ketwa kra bama usu kantakra ka chief executive producer ama jumadie enono na dawroma ana wasise jumadie a ena nwumere yanya bi na yede ebesomo ekoba jese primo bama ka producers na sa ana wayoko ba banso ne dehye no kwakuya boa ono so eka producers no edwena bana na ya mensa bram power tafrija eka producers no wono ana nwumere wodi bonkum ne chichi fidie fruma ede ema Asem Mpe Nipa jumadie no oko MC awa Kevin ewo sa ena ima ebo juma Sompa adidie Rashford ono ebo juma sa ena ko TV ho a David ene ekoba jese sempremu omo dawroma ena behu ye Sompa TV ene social media handles no Facebook ene YouTube no Twitter no so Sompa FM Sompa TV eno Twitter no kofro bofo pa bema asuketu am yipa bra na Osei Aboagye Oforisuo nentifo so me na mete adwam na me de Asem Mpe Nipa ekobose asase so kansampian ene kampian ye kokoye ni marika ka cho se ye di afia wie no ba bia ye di Asem Mpe Nipa be wurawura no ano dene asia mapo menteme ho ase eno na de beda so pa Asem Mpe Nipa ye pa ne pomasibre na ye de emawo ye kodi akoye nim no ye bre no enya ayebe ayeko akoye nimu a omna samwa bibia bokompom te sen Oforisuo be ma Nyankopɔn adum bibia hye na o kan se bi se epo no ye nyansane akaka kra bi ne da yanim se de nura katacho no wofa se betra kan no busuande o maka ne no mo ya adwe se edru ho no ma on be ma ya so ate ne yakobo empaye agu ye papa so nti no na sisi da yanim aka na de be se anya se awi nti still ya be ka cha manfo so mo nheden na mo fa mpa bo nta ya chi ntifu no wa apejafo Oforisuo be Pokwa bena David bla bibia boko oh nyame adom bla woni bi anim eno ho ayefe wayi no ontuma no ginya medem ginya me no sembo bia mani gem pa medase onse nyame na nkasa ise de nyame adawro mamre nenam se de mempa bo no wasom se kwa mesre Sompa fo mesre tokru mi hano mesre mu emema ye wo afidi adwumumia tokru me no fo so mesre fo arutum wo bi nguru akiro basa sampa chew tokru bim de da ye akira haro amuto de ehu wo akire ho ukodi de ehu ebehu ukodi de ehu ebehu so ukodi de ho me na se ne ko basa mo bi aso ntwitwa akwa Evia de komagam. Awura de nyagobo. Evia de komagam se tukrume no for arutum so. Biso bia bi wonne me se papa panyi bia de munyamfo bi na tukrum. Eto se sero. Daruma. Ben e first prekwe. O David Awura de nyagobo. Yana po wasemo. Papa panyi bi na tukrum. Me pesa kra. Manaka sasa enti ma obi am fato kromo David manyu munya sa na menu munya fode nam tito sa toto sese ya mi anse obi twam ana obi chide chenwa mse blanco oh tese
Mami tia. Oboso. Bibi aboko. Ochulo. Wetimi afensi. Would you ya be na afensi mi enhwe. Ememe wa se no do muna samwa se ade bia for the bone. Na ka ya be ma na ka odi asini ya hwe na ye hu se wo so wo ene said they was here fan when I tied in there for papa. Now tied in there for papa. So now some now walk and went to me and your bedman fencing. You can't show your telephone in answer here, but now producer be our tea and they have my drink. Sompa TV Ghana, Facebook, and a Sompa 93.1. Samsung YouTube, no, Sompa TV, yes, right your phone, and I say. One enko one enko share and some who do ne ya de eba beda one ye will be can ye will be change of so be my yen sebre pinning no fire to keteke swedro driver ne fire fat touchline kwame yeah touchline kwa some Asem Mpe Nipa eti tedie abrewati ya kano ye nche ho na obia ni ho wiase wapa afutuo ene atenatene ho eno ti ana Sompa Asem Mpe Nipa ya fatu ya hoso se anwumene bia no ye nyina ye bobbo ye ho kaye ni ya kaye ho sade be ya yenkoto amaniem na yenkoto funam se ye tuye hofo na se ye tutu ye hofo na ye fa bibu ekotodwemu a ebeboa ye ama brabo atumi akonkai na atumi enso asieye orofo na futu semu amede ebra wo no se ye de esefata fama nipa ye de ese efata fama nipa ena futu sem we no wantie bia wa ha ho orofo obia wo wie yase no ewo abrabo we mu no wo bia wo ne botaye wo bia wo ne merayo en wo bia wo sentia adwuma watwususu obeye no ewo se woyo na ne nyina enkamfuwa no ewiase abrabo na ye bono yenkotia dromra eya haban su wo wuram eyisikasem ya na se wantwi ane menteme ho ase ebetumi abadofo mienu ntem a odofo turu babia eyisikasem ene etumi ede saade no eba enuti enese wo ye de se efata ewo awade ni mu a se wo ye de sefata ewo adwuma ni mu a na wo ye de sefata ede ama adasa enkamatiu makau ene wo wuo bebrebe ni duabo nomi bebrebe nyina no se wo ye de se ne fata na anwumere ya kani nyina etuo betumi atwa adie benti ena turu babia wama asisi sem adore wo saa adie nti ena epo atumi adore wo saa orofo sasa nyoma wei ewo wa brabomu a eno na turu babia ema menteme ho ase no ede eba no eno ti ena asemu a meka chon say do to others what you yourself dislike. Dear one kasa ufu se eye edema wono ana enye no memfa nyo yonko ena nwumira asem a meka kire wo eno no na asa na mekọ ma asem no so no ma metia yehwe Matthew 7:12 na memfa emba kema futu sem no eno eye mi deye papa Matthew 7:12 okansem bi ho eno tie na futu sem no nyina no yenye de se efata emfa emma nipa mi kan we wi amini babi aye twafa ama ye futu sem no aye tete ama dasa ate ase eno ti ewawadiem ewo ye dwumam ene ewiase asetenam no yenhwe ne yenye de se efata ma mitia afoso be mama ti onma no team enso chichemu edumienu no ose entiade bia mo pese onipa nyama mo no
monso monya saa ema won na ye ne mra ene edifo no amen amen sisu ba ku biem na ye me de papa okay kan no wo Matthew asempeti nso chichemu dumienu ne se enti ade bia mo pese onipa enyama mo no monso monya saa ma wonnom na ye ne mra ene edifo no amen amen enoti enanwumrei no de wo pese obi eyema wo ana wo pese oyema wo bie no saa na wo ya ana sadia Matthew asi aka no wonofo eturu baby a asisi sem enye wani tuase ade a wodi eti wunwen se obi di ebedi wa ka won tiase nanso so no waye nhwe ha adidi wunwa anoti ena anwumrei no ewo wawode animu ewo wadwuma sam ni mu no wodofo die ena wo ye a enkofa asisisem ene apo ema na mebusa osa wade no waye de ese efata na adwuma no waye de ese efata odofo eduru babia se obi wo wono ofu obi adwuma utimu se adwuma fu ana paafo mu ye adwuma ye o na adwuma na kasa omo ye no wo mo ya omo ye no emfaso de puduo na eba adwuma nim orafo duru babia enwa nam bia wo de ba ma adwuma yefo no eduru babia katu asem na duru babi kura na akwa ye wachi bidin orafo ye busa wo se asotwe a wo de ama wadwuma yefo hwemra wo de ba adwuma ene bra wo pon ye musan se eduru o makatu asem so na incentives ana enwanam bia so de kan adwumayefo no wodofo ye busa se ku omo aye adwuma masika aba no o makatu asem eduru ba bia tesei ye busa se eduru ba bia o makatu asem ankasa tesei obi wo fo adwuma no otua sika no sope o se sika no o se me sika no obi kura tibie na no kasa Nye musa se sika na wode ma wo mu a wo se no wona wo ye adwuma na wode sika na brɛ no se wona wo tua adwuma no eka no saa na kotua no adwuma wure ye busa se ka wo ka be ye odana ana se wo kasa wo bi adwuma na wo san ye aban adwuma ye musa se bosome so ye no untua wadwuma ye fo ka aban delay kakra bi no wo keka ho asem anoti wadofo adie bia obeye na obi akoma ato ne yam adie bia obeye ama obi na abotoyemu aba no adie bia obeye ama obi na wiase abrabo no atumi akotote no eno ho asem na me no kana na anwumre anoti yeyi apo no ene asisisem no afiri abrabo mu a ebema brabo akotote anoti wo ye de se efata e de ama wo yonku nipa ena nwumre ma asem a mebusa wo no eduru ba bia utumi so obi afo obi adwuma ebra so se wo gya ne kwai ema ne ko wa ye adwuma ni nyina awie akwanko ne mu no na akodane asem de wo se wo de ma no na nakoma to ne yam na wotumi ekono eduru ba bia na no so akoya asem foforo orafo se ufu obi adwuma na se sanyoma we ekokoso a eno ana duru babi edi duabo ene nome eba wiase abrabo so no se nome no wonsan kano na betumi atre e de afa wasefo so eno tie ye de sefata e de amaye kurunom ye de sefata e de amaye yerenom ana ana nwumre na mene papa baako ebon komo ye fe no Charles champon ewo abroma soko na asɛm a wɔkan ye no etomakoma so yie papa eno nam se da bi enafutu semui o se biem na adasa enso atibie wonderful eduru baby a wo ye de sefata mo ba na
na saa wade semu ye ye de sefata no me ka kire me nuanom emema no wo mu na empempi no ya na etagye wo mu so ewa wade mpa ye ka mana kwa kosi sei ye ka mana kwa kosi sei awade eya adamfo emutumi ete na se muti so amebusa se wo ye de sefata amoba no na koma atoni yam ana enanwumire sa wo ye de sefata ma wo ba no a wone ne wo made nanso so no obepu onhyira kakra de amaw na wadwuma sam atumi akoso toten eduru baby na sa bema anya de sefata amoba amana koma antoni yamu a wo dwade kura anome nyina eye bema no dia ne komo bia wo di bia no eye nomi bia odi egu bema no etiriso nomi sembia no a ewo nanum bia no wo bema no wo no beka ede a kirewo eno nti emema no muoi wona waya wadwene se wo ba no ne ntoa so biem no ena nwumire mansem ameka chon se ye de sefata fama no eduru baabia utimu se awade na mutiye no se ya no gina oba ne mu a no me no de be ma no ode sew nwuma e de sew kankro e de sew yedie eno nti me nwua mema no ebetie no nanom atie na asopamu a se wonim se obi de ye no a enye no de no anaso obi de koye ne wunua ba enye wo de no ena nwumire me ka che me nwua mema no se ma omu mfa nkwankoye mma bia wo no omu entem ate no omu anome wo mu a me wiase abrabo ene omu ani chimsia eno nti ene mafutu semu amede ebre wo ene se ye de sefata emma nipa na yaw ene ye yaw bia ejina ni mu no enfri ni mu na mabrabo no de sefata ene nhyira bia e wo se Nyankopon edema wo no watumi edi amawo na won kankro aye kese kosi se obeye kese pa me modofo pa se Yaw Aboagye Oforisuo 19 Oforisuo de fotu semwe ede ebrewo omna samoa Oforisuo da se yanche tifo ne ahwefo ane Manchester fan club ya omunyina no de wo ho ne de ne wo nyina no ya church obibia enchia abrochefo Mr. Gabi ne nkrofo 1000 beren baby am obia ya chi obibia bigidi se no Oforisuo free nra na se free fancy feel and be see nei bigidi se obia fon anyasem ketwa ya mo frɛ ya papa sebe ene nra na ene mi fancy this year ya di na ya na fedai nipa trentra nipa dia reho pa ene ya maame bi se nkran eno wo ena ohwe ya na kwasi ada nipa bebre nti katachewa nti nipa bebre kura nkwa asore ko nipa omo se omo ja sa program na akwa asore no me ye na maame ya ohwe na ta ma da biti no nti ye beda obi bia ase na obi anso nheden nya ba ne sa ho ye ho hwe nye emfa mpaebo enta ye ne ayaka ye chini enhwe ho so ye megidi se bebo ye da obi bia ase ye kan ya jade ye saja eda adwumayefo mpanifo nso ase se omuma ye sa kwanya no obia di ne dwuma yi obia free afa ne omega obia ya de da obi bia ase etu nkotwe bebe atwere ne enko yanim enko Oforisuo megidi ye se on se ye be kan krepa so obi wa adwumam na oye kronfo na owi ade bia munya botre na mumu nipa ne yi e wo kwan bi so yen tran support se wo adwuma ma wi ade yen tran support se wo adwuma mu a sebe kekansem batedu mre bia se wo hwe adwuma bi a ye nyina ya famu pen a sti e bida so fam Oforisuo wan hwe yi obeka de ni kwase woka wan hwe yi ade da wan wi a obefa yen support Oforisuo nim adwuma bia wo bekomu bia na workers no eye happy no ade enta anyira ade enta nsei
wonim se nipa komode na adwembo ne ba ne tirim awo kwan be so nti ya na eduru mebi ho no ma ye nwanum asikafo no ana o mo be bi enwuma no wonim obi o ti business asepa na sebe o man workers ehun yen no because waboka no de na de yen hwe Sompa ha sebe mpredwasa yen timi nkan sem bebre ba minim ni America aha yidi agro ya kasa kama ye bibia kama Sompa FM nyina ye noma bia ni ye hu bi da ye beda efiafo mpanifo ase e wo kwan bi so yesa metia na America wa ujitum so fo so minu mienu ya bre e wo kwan bebre so ni e kasa ye nim ne ye ka de mpesa meka nyina nse adu time Ghana fo mpanifo ene wo mo Nyankopɔn adom wo mo bi enwuma se mo fa enuma ne agyaman mo ye madwuma ma wo mo san krofo na nkasa wo boa na wo so aboa yen e wo kwan bi so mi hu ko ayi ohene a ono akọ ayi ase a wafa na pakan na wo san kuta ni chini yeda ayi enuma ne agyama ya ye ne ana ye de wo mo kọ ne ye de wo maba etini pa bi ehu hia eni ni pantra asetra papa anya adwuma nko obi ti wiase oba wo fa no bema wo fa no onu ani mpefese se wanhia bema no na kwam ana nyame anyina ama no a kezu obi amene no enso ne ode mako na edan na se ovoso du mebi wo a ewu a ye wuo no ya na de akohye ba yi o bi wo a wa cheke minim nipa bi onu ankasa ti wiase a wa wu a onu ankasa no wo be wu no ba bia ne wadu na fe no wa start kana sem mo fa nkohye obi a mia masam mia na me yeye ampa so na de ne ko adu time a eni nipa ntra papa Ghana nkoa na sabe adwuma bi sabe bosome so kwa na ye tua wo ka adwuma bi na manager no ana opani na adwuma ne ndia no na ye ne ya awo kwa be so asema me kan eni nipa bebrebe nsande ofosuo me say ye wadwuma bi wo ho no ma ofosuo eya ko be 6 months or 5 months yendu omo kada enzo omo ko adwuma aden ya wo Hitler penso fo be de no akokasa ofosuo wo adwuma wo ye adwuma pa enzo be de no akokasa ba ye hwe hu se sa nipa no so kura na wo ye ne sa no o wo yire wo ma o ye mpanifo ni mo Deja bi asika na bi ni ho ebi ho pa ba onu nko apa onu nko ane de ta bi be nya so se nya sa na nipa bi ate nya sa na mpanifo no mo bi adwuma no nya sa na mo nyina ate ye ka wo mo ye sa jama na nipa bebre ntime mo bra ovo so ya brabo nya sika bebre ne de bo bra o sika nkitinkiti bu ho na se boso me beso na e ba hwehwa wonim kwan a obefa so e dai wobetima kipu sika enso ne ma menka saase mo jeje wo adwuma na boso me aso yantua oka another boso me aso yantua oka another boso me aso yantua oka die ba pa na wo de me busa wo a wo hwe me ufie ene wo a wutie me die pa na abrabo be pa na bebo won hwe ya o ma be fon wo yire kura be say jaw wanya oba papa because what crowd yire say wo kwa adwuma ade ba kwa ya wo wiase so fosuo boso me aso na wo yiri busa se na kwasi fridge ne mu nyina ya hwie ni ha wo na de se boso me aso e de na wo ka che wo yiri ayenim guase ye besre eni nipa setena no yentra ni yie na ya na ebu ho kura na kasa so kura ti manipa e ho to no ampa edu mebia na no mamo ayeden wo ba se pani bi no friend workers ni nyina munse menye bi da wo but ene ide eno ma bi nti mon fan fem me kakra na enso enten kamusa ofosu hwe ade bi wa eye kasa manager bi muni workers opani bi muni workers but in video na utintimi na wo se hwan na emegina ho nya adwuma e pese mbusa e bo se sia wada oji wani yete ha ye hwe video ni so hwe yete ya adwuma nyina na sa ye watchman yo se woni mu a video wa ha yete ho a ye kasa wa hu ye ne ye hwe so sesei yete ya kwan bi so nti bedu tambi ne se nipa bi eye adwuma na no yente a
na dwumakuo bi from zoom mebodin zoom lion ye maame no ye binti ye nua man no ye bi hwe situation o mo fam akatua no kura ye sen na aboa peso maame no nye dan edum be bi no fo so sole homache bi na hwe ye maame no masesa nkomo dam o mo to mo no mo nam street so nyame ampata no share reflector ka kura dai abebo na kuno enso workers sikama ye besre enye ye futu sem wei enye de wanya bia mana boro so nko asem na ye ka obi wa ne de sebe eye bodwa eni nipa ntre yie kasahye nipa yie de oni ne ye adwuma na mpa woni bi onche se eye efie nye bia enye but respect ne say wonu ni ho a untimi nkofa ponche e ma ne me gyan adwuma nipa ho hia eni nipa setre ntre yie yen kasahye nipa yie na ye ne dume bia jata mahye dume bia wiase areho ofosu dume bia wiase areho ye besre mo manya bia mana som asoso e munti ne ye wo ho Nyankopon onim de ya ho ye ma ne ma enu nti de nyame ye saa e ma saa no ma no sebo nsa so akidware na bia ka obi ye besre eni nipa setre ntre yie mo manya bi no wan so so asebe mpredwa ye ka obu afosu wo ka na waka ne mienu obu on so asebe ye wiase bibia manager be ya ma no eso fa no be fa no de wo china na watwa ne nsa because nipa bone ni nso wiase it is wo dwumam na impanifuo hwe wo yia wadaroma wadaroma ni de passe chancha yi pokwa bena bla mechia amenchia menya baako me ni hia wo Kumasi airport edino am mix me kakra sack or shark binwa mechia ya fadi ni test me na metumi achia wo kakra ko me poasem pa o kalibia kasa de ma me yem denti me poasem na menchia minwa ba sara ko charakuba ene granny ai mechia pa bra die ye mawa woni bagie no ye ma foforo enye za ti wa wo hwem ya wutie me fradofo na munti ne ye pa on se wo twatro to nwia so a aha tinie on se twatro to wo so a na woni wei han na ye wo ye pa enso anano wo se twatro etu obi so wo di twato so no na ye wo ya na wo di wo kutwa to nwia so no anya ne ya anano mi yi obi efiri adwumam mi yi na di wo di enyi wo di efiri adwumam o post na wo te so ase manager ne do aba fom on se wusu o so obi atu aduati aho die ye yemwa woni bagie no se de bible ne kan no ye nyema afoforo no ene ne message na beto no oba besia ukoji obi kunu no on se tam woni woni hahan ya ye wo sa abena ne woni agye no on si obi susu aba beje wo de eye oya ukobodua aha okokuntokwa jai why bi da jawati agaka mu se ma odo aveni no ma spare na okoka che ne ka wura se na driver ko yesi was 1.5 oh enye ene mamu ayedin ka yefo me 2 million okoka ina ka wura anwina nko achi na odani ka ni ma wo no on se obi so won ko yesi 2 million obe yesi 1 million o to be ka na every sem uto wusu ko kobondi ahun on so discover ko no susukruwa be susu no sakruwa no pepepe ana yewura enyankopon so be susu de ama ho dwadwenpa na adwenpa hwe wo so wate susu ye papa ma onua na susu ye papa bra wo so adwene a wo de dwen se wo bedi obi bone ana wo bekum obi no ozo koto amlem wo de wogodi ewo na na abuo no wo be ka dem 30 years wo betra dem ache abro nwuye wudie o pese ka o sori a etabri ska ni etabri gold ni etabri silver hwanhwan ni etabri jewels asede ai
ni atabiri car ni atabiri fe ni di ama no woni agye ba won se wonwie ko nanim no wo twetwe ne nantini wo twe ne sign won se wo fa ahoma wo de twe ne sign etite ne nantini pesami kumnya wo twetwe ne nantini de de yema wa eye wo de no yes pepepepepepe ba wonwia de wo yema wonwia wọ́n sọ ní bẹ́ẹ̀ no sábẹ́ pẹ́ẹ́pẹ́ na bẹ́ẹ̀ bá so wọ́ ntẹ́ bá bọ̀ kan ní mamu ní ewu mamu nsa wọ́de engu ẹnimguase ntẹ́ ewu bi twitwa onua ne ntini saa nneɛma woyɛ nyinaa no foso bɛɛ ma ɛbɛba wo so nti adeɛ bi a yɛyɛ bi yɛ nka ehu sɛ yɛ nante akɔto ayɛ sɛ twɛn okwa eba beto kwem eti woni ye na wo ye no etimodin na wo bo nwia no etimodin na wo so mu wo faase na wo nwia no ana wo hwa wo yire ana wo hwa wo ma no ebe kwa one day ni wono wo chim na wo dadem one day ni wo pira na wakadem na wo fre nipa na wo hwe no no nipa na wo si ni so ni faase wo no afi na wo penemu a ebusuya Onyankopɔn hyɛ da yi nipa baako si wonye yie na ɔno so mfam pagya efiefo nyinaa ba on se sikari bedi ho no on se wo se o ma ana abɛhwɛ wo mu on se wagya abusuana si ho sa selfie sika na de ma wo no fa bu afie wate menya pesem nkomnya na se de ma obi a aka wo de wonam bo som so an ana de ma akwasi manu ana akwasi manu de ana sika no de kɔ ye de ma wo kɔbra no wo ye ne den de ye ma wo a wodi bagye no mesere wana dwi ye ma foforo wate na wo ye ne ya anka wonim ete me da wase de usie ya no okay abrotia ofoso be mama me na wase na menchia ye tiefo nyina na and as a moonlight me bra picture was said the old aba so ye papa enipa da sani se lete ho a eya na wa ye de se na efata na etimi aboa wa brabo amane me nyina akoye di amaw enu nti ne mesha ase aka kire adasan nyina se yeti we no ye nte ho ema ye ho da ne da me se ya na e wose ye kai ehu se ye wo obofo bi a wono ne boy ye e de ba ye na ya wasa si so ha senom no e ma ye nkasa bia ye de ye hunti no de ye pe bia e na ye beye kwan ya ye pese ye fa so esom Nyankopon no eno a na ye beye wa bra enye kwan tene so ofo so be ma ye nkan hu se obi e na ebo ye ba wiase na adetitru a wo hwe Bible ni mu a wo ka kire ye ne se e ka se eniema ahodo bi a Nyankopon ba ye e de ama no ho nko ade a enka wo hia wo nipa ni bribia na emom esanse Nyankopon ntimi ntontom ne ho na wontimi nkanfo ne ho ntina no nti ena obo adasama ye baye eno ntini ya sede ene ye dwuma titiriw ene sa bribia no ye behwe se ye besum Nyankopon ne ya ye de se na efata ede ama no ewo botaya obo ye baye na etimi awie mu die ama bibibia so akoso ede ama ye enti na ogidi ni bia wotie no ye ka kire ne se somu Nyankopon ye de se efata ewo wunyame somo Kristo somo wo mozrami som ne mo no hwe na ye ne sa pepepe ne no na Allah behwe so no na Nyankopon ebehwe so de ehun hira de ama wo na ye bibi nso ama Nyankopon a ma ye nya ne biara te se de ke ne ebel de no ekokoye ye no onim se ke ekwakobo afode na se de ono osisi asie ne nema ene ebel de no se de osidi nema basabasa bi koye no na chese edru ekire no na chese ke de no esansan so ani ninte no na wakwakoye nipa bonfo ne se okokodi ewu ese ni monyam hwa Nyankopon hye ni nua no ewo na de ban na se ne ne yo papa wo de bo afode ne ma no ninte no na ma ni bra akobenti ne ye ka kire obi ase se wo ya de bia ma Nyankopon afiri wakoma mu nyina na ye de se na efata efama no na bia mu so yankan hu se twensam ne kan ye ewo Matthew ho ba bi se of also be my Bible kan se Yesu e ka kire ne nkofo se
me yare no mama me hwe me koda afiase mama me sra me ene ade kom de me mama maduane ose bro bi sa Jesus da be na wo ye we se no mu ayeso ya anya sa ma no ose mo anya ama mu nua no mu nkuma ibi no wa anya ama me asafo awurade enti yen ka hu se nya Nyankopon se ye sore ni ye disika akwa Nyankopon se Nyankopon we de me hyiafo de ni entije na mom esum ni bia ne se ye hwe na enyanka ye hwe ma enwisia ye hwe ma mobrofon so no yatene ye nsa ma bia timi aso wonom so ama wonom so no abrabom ye die won sa ka bi ma ye nkwaye nyame so mu hwehwe animu ene se sika ye benya bia no ena me tight no de abada bia ono kwa na gina animu ho ne ye hu se wayi ni befo envelope okwa na no etane nsa no wode kwa akwachira mamansa nyina no Aboagye no so yesrew se wo ye nyame dwuma hwe na ye no na akwan so hwe na ye de se na efata na ofo so be ma mi free nyame sumo no na mi di ra ya ware mu ofo so be ma ware ya ware obi wo ho ane de no se de wusika se tresem na kan wo Matthew ho no 7:12 ho no se ye hwe nye de afoforo wonom ye ma ye na ye ni begine ye nya sa ma wonom no aware mu obi wo ho a obuo baako sei enimu bema pesa ne yiri bu no na so ono akasa bema ne de onim kasade onim kwanya ye faso a ye de obuo ni die etimi ma ye yire nom okofa mpena anaso okotwe mpena esanse wanya bema nyansafo na omu ne yire onfa ne die ma ne ntino na wayi anim ne yire ne mehwe bi wo twe mpena opa hu sane me wo se menya bema ne me kira se me mema yo na wo soro ne wa bie so de a kire no ne yira nim krampo na ne mpena efra no na opeke no ne ne di nkomo na obayi ti ho awerɛhoɔ yɛse ekum sunsum obawo so oba ne de honhon sa wote aware asenso no oni anigye obi wa ho so amafo ne no aye public figure oye den eno akasa bia wo kwa akogya na ware amafo anu ebesoa de agu ne so enti yenhwɛ ema ne die no obuo nkoso fie bie mu so no sika semu beba bi wo ho akatecho bema kan na sembi Nyankopon nkoso afa ne kransie ose bema nyansafo bi a we nimdifo no sa o twempena ehwo no wo na akohoma no ema ne broso wo to na akohoma nim na na yere kurampo ehu akire eso ne mema bitimi fa mpenafo na wone wono akwa so wone wo akwa sika ni nyina awa abonten na ekom ede na yere especially housewives no and also yenhwe na yenhwe no so ne nya bibi entimi fa so na afen so treatment a wode bema we yere treatment a wode bema wukunu obi wo ho abema bi wo ho da bi opese okwa de yire ho bia no on de opese woko oba ne bema ne kwan na da ba no so behia bema no so one ne bedi mpemu agudie no ofo so na na say ene say wakwahye so wa abonte ase na aka no aye mmere bema aye mmere wode kwa wode wo mu aye nkonte no na wo hwehwe ne ho mesra mo emema nya wo asede sede fata ema so nya wo masede enya se bia na me wode wo tam nyina kwahye wadwuma ana me da mabra na misisi ya me ana me honam ya me ya no chinchim no ho na so da ba ne kodo na wode wo pe bema no akonkode na di ni de bema na mfa ma na no ano so na bema me ne tina wo kire me komsa me ka kire ma me na me gya wade afa no wo fa ne kunu na chi yenya de se na efato fo so ne me nwura parents na na sa wo fo no so kakra yese ye tete ma ye pesa ye manom no etimi ye enipa papa na Asem Mpe Nipa edema yen ye bese nkwada no eye nkwada pa no mutu ama akonyini edema yen na so no bia akwada bi wo ho na ho siesie mu no eye na ye blemi nkura no na akwara we se na kwankwa ro watade no ye bisa owufo a wo tie me oba wo tie se leadership by example ede be ne makasa be na pese wo ba no wo sua ema ne kasa kire we be ya oda wo so kasa bi wo fie ho ede kire wonom ne wukuno ede be niema de be ntade hyem ene wo kasa mu ekwan a wo fa so wo ne wukuno di nkomo ne ade nyina no kasa de be na firi mu ankwada no wo pese wo piki firi mu ye hwe na wo fo so no ye ntoto ye niema ye na wonom so wonom ne amanfo ma etie house helps ebinom eye ebidie kama ebi nso nya bidie ye obi wo ho ne akwada betena fie pi edu bra wo ba beja ne kwa no de kro no ato akwada no so sika kakra ode beja akwada ne ntino na wase gu nanimu ase yese wanya bibi amfa ma wase a yenya ama ne kro no na de obeye bia no nipa
yen kan cho se ho atemu no eda ho de ma ye betimi de Esther ye example obi wo ho ne akoda bite ayebe ma bia bo pese o wole akoda no one ne tia na house up no eso na ma me tinchuna ne baba ya bi ono so ho no wo chim ne de akọ wo na kọ ho Mordecai na ne enye ne bankasa ne Esther na so bra na kena Hasros opa yira wale amajufo ho atọ wo nom no Mordecai na enye ne ba no wo mama wo hwanko betimi de o mama wo hene no na so fa Esther na ne maame ewu ni papa ewu fa ne nkora brem etete no de ne kwa ya kire no jufo nyina benya ahoto nte no me ka ma na se wo ne wo bitia ye obi die ye na wo de ayeye ye wo bia ka ma ne nipa nyina ntena ye na adwuma panyimfo nso no ebi wo ho a wo so ye ntua bi ka ensantre adwuma mtitru wo ba ase no mo de ampanyimfo a wo Sompa FM Tara 1 media ye fa ba so bode ma wo nom eno kro pa de bi bo so me nso yenka wa odi obi ka no me so me nso wa ha ni atuaka Dr. Brazil Foster ne Mr. Robert ne empanyimfo no nyina ye na wo nom ase obi wo be ye adwuma busumi num busumi nsia ne de akatua no busumi ba akode ama no obi wo krampa hwe e ma ne hwe kwala manager be ya na afi we de ye nya adwuma o e na afi we de ne ma nko e busumi we de ne ma nko mo manage ma ya why nipa no so obo ofa ka na eba yes adwuma mpanyimfo de safata adwuma ye fo no ye nya ma wo mo de safata nipa no ye nya se be ya sako ka ene makuma ye ose ni nyina no fo so ye betimi atwa so na asomdwe abaya setem me das okay ye nya de se na efata. Don't do to others what you yourself dislike. At the end, one kasa won't pay. So per se, afufro and so a boasa quanaso. 0551 931 0551 931 0548 931 0548 931 Hello. Osei. Yee. Osei. Yee. Ahiri. 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 Lele. 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 Just yatuo. I'm somebody who has been on a big affair. Now, Mr. Regular until I began to do that. About that, I didn't know what to do with the contract from Wojo. Pay Bonneton, engineer Kevin, and just offer this for the test. Now, I don't know what time. Or did you buy the on the oh, okay, you know the day. So, everyone has said, you let me know the better. Also, how the one to you know, you have a better home by yourself. And my brother, I don't know you, but you're moving. Yes, sir, it's not a star. But not you can. So, hopeful, that is the well. That's the okay. Hello. hello. Baby, I'm afraid with D. A brantia. Hey. Oh, yes, sir. With D for Isaiah, Tafu Abunum one ma. Come up, pa. Yeah, then you're Miasi. Now, I'm somewhat in a catch a crack. Ye cry, na keep a busa so too quiet na. You could go to Kumu. I find You could please, you please, you I show. Now, what go to be by? Both no. Aye. You wrote as an asana, I'm ready to be weird, you know, a cool little bit, you know, Martina Uncle Kuyiamo. Kakra mekanizum ofori topic we ya jebi enipa nsuo ho papa na topic we nyankran kwa topic na edusa de kas ya Sompa oba mi de mi manya so bebre firi mu ho enne obi no bi na eduma he na omo kasi zoom lion fo he oba je si zoom lion be sa bo se me be ni wo hono mu e ya mo bo ba aka bebre wo hono mu oni. Oh. Hello. Oh, yay. Good evening. My Yaw Osei Mpe Nipa. Sir, we are doing on ma. Of what you must say, yeah. On Jaka, there's a bit far away from the enemy. Because on Jaka,
Untaka, none of so we give no here again in the Osei Taka. The young fact, a room and not do with them, and say, okay, not say the near base of the chief from Martin. Okay. Hello. Your call has been put on hold. Please wait. Hello. Hello. Hello, who's you? Yeah, Udin baby free. Tell me homeboy. Hello, who's you? Homeboy yet you. Because I feel more than so the mother. Okay. Then now, who's you? Who's up on the line? Tell you more. Barano. Not that so. Oh. Hello? Majo so pani paudi. Kama pa. You. Baby free within. My babu program no so. Aye, as soon as you. Na mama na ka sembi na o say on the mema sem kwa na o ka e ma bi so e haya ni mema no papa. Me da ho ti sia me na ka say ko ba bosu mi ansen me ni mama kwa mama na ada. Adenti. Say wa wini. Sika sem. Oh, me sika sem ya me ya adwuma. Na dai. Say o mo de say o mo ya mo bo nsamfo. Oh. Nti ọka no mo man so echi bi na ọka ko me man so dodo. Okay. Here kanta. Hello. Udi baby free. Me pacha se me wile me free Sompa. Sompa fo nyina ho ye. Me pacha Sompa fo nyina ho ye. Pani pa yentio. Hello. Metio yentio pa. Mpacha no so me de se aduma se mo ka ho asemi eye pa na din kan medical bomba baso mo yes ni na obi a ka sama eye very educated na obedi di se na ha rewe be fa na se nka mo wo Sompa amu ye aduma na wadi di akam ha sika di akam na pakati so penyi weke ma na unyo sika adi se wadi usika ansa enti akame akoye se yempe so na mo site office no aduma na aban ya aban tie de ka no obedi ka adi sika ansa na wa ya ama sana sisi ekoso yemani enti akwese yempe so na mo moae ninya time mo mfanye program pa you okay Hello, Oforisuo, Majo so obapa baby free wudin. But me say Aboagye, say me wa na patay. Ani wa yetio. Mo si program ni de e fine pa, mo futu amade maye. Ya mi on strong. Amen. Mo futu yo, plan ni etia. Sacha ya wa ye kama. Eni ni na futu on ga ka oba no kasa papa ya. Mishra ta da masi ofutu dia na mata na mishra mo oni mo juma ta no ya boye okay na mishra mo mishra mo ta ni da ni ko mishra wo ni mishra okay hello udi baby free amede ma u TV no volume no come from wadaroma yetio na mi anim de man de wuti me man pa wuti me man wuti me ba getche wani be ba ho so kwa no na ni ma bi obaye no en sem fata ko ka esa wo de wo be man wo abia wo bia bon cha ko ye ma discuss no on fa so wo ni ko amu mu me man ti ma no mu ya na mu ma bo man na ti fa amu ne ma no ya bon san so ebinom ne duru bia ke enka so me ya bon san fo emade we no obi de dino afre no papa kema so de o me mema se so boafo ebinom na duru ba bia no mugu ma na ni mu ase mesere me nwa be ma no so wa asem o famra ye nko kama no na se de we si condemn ma no de enye ne kwa mu emfa kwa mu
Hello. Hello. Udi baby afrefre. Aja piano mi free Okay. Panipa yetio. De meka kakra me ni se yempanyimfo a omo edida enyumanku anu ogana ha. Ekatwa asem enye Sompa FM. Sede mo kanu mudi kapa nti se emrante wo omayimu na se ode ne beye adwuma na se na katwa asem enya obetina Ghana obepe ba di afa na no mo se airport nipa emrante e Ghana ne sa ne mani nyina ni aka ho bi nti munka ni ye pa katwa asem wo omawe mu no enye kura kakra mekano me dafe Anuti o ye de se ne fata e de ama nipa na. Hello. 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 Yeah, hello, meet you. That out here, me. Maton kapa baby afrefre wudin. Me free kamale. Me din the sami. Yetio. Oh, sir, if you want to modify, more and cancer for money, so. I for more, if you want to modify, no, more and cancer for money, so. Are they? Oh, sir, or car or banner, some of the end there. What say, sir, or buy it with your family, Namonka. And then a motor come, man, and then a one country man, say, oh, be your movie. Oh, Miss Remember, come, my dear. Most of the Jack, and your family, mother by year would be no man find more fine you being so. Messe a bin and my dear, Moya, a mumu being yet into your family, Namonka. Nanso maji aka kama ema mo ntwa mo mo so fa ma mo kan mo mema so do mo nsamba o na meka no o sen ko mema mi no mo frɛ o mo bom ma na kin de mo man kan ma no man kan ma mema no o mo no mo kon mo atem mo ma na kin o ma ni ye bi mo fa na mo o kasa pani wuti ya asemo eduru ba bi ne de fe obi sa no a we no to so ba bi de dino na me ka kire tiefo nyina se otake ma dodo enam se ebinom opeso se ma nyina din enso ema ye mema se so boafo se ya na me kan no enti no panipa wadaroma eye ma no binom enye ma nyina enti ye ma ntake ma nyina ai hello baby afrefre udin my Jones or Papa Madwani. Okay. Hello? Our Bible Becassa Crackobecanta. Hello? Ye. The American say, ya so for your friend at town for you, because I felt to marry son. Ya so for no. Ya kasa na mama for you, na muntu collection, na munye se you, yetimi ya ma so for. Nenso afin so, emma a so for pese nsore ma eni afia suntini ye chemo anwa. Botro ba ku pempo na se mo sachet ma ko ma ko. Nenso de bia mo pese de bia ye hwemo na de na mo de mo hwem sore mani bi. Enso ma no mo che wo mo no. Ya so for no de mo pese ni panya ma mo no mo so mo nya sa ma afoforo. Ya misha mo fosio. Okay. Ya de do frenu enyina ebesie yenya de sefata emfama enipa dasani. Enti yenwa be ma na wo frɛ no ye be se ne se de kasa no esikoye no otake ma. Nenso enye ma nyina. Enye ma nyina. De yenwa ne kan. Ye ne yete nyina ma ka fa pen. Eje du me bi na oba bi be ma bi sisi na. Se be yenka se oba bi aka fa medenti. Seven prejudice, yes, supporto Berman. Debbie. Nemum, yes, Ghana for Catacho Bermatias was say. Yes, Ghana man, yet, Nessie Benyado Yewum. Oh, yes. It is a walk, Cassa, Untiminfa and Casse, Ghana man, yet, Ghana man, yet, Yankanasa, Ebino, sanity. Yago computer so Mra, you want a pa at the mammo, you'll be a cat, you'll be a chere. I was Sompa Asem Mpe Nipa 93.1 Sompa TV no so I de krado yako computer so di emra Odofo ope baby a obekwa ye di fidie be check oni pedua no nyina won kan yare eno abehu yare no na so ma woduro betu yare na ase ama wana yenim se yare ebu
na nipa bebree so chinchini a omunya ayaresa ene de enidaso abefie tutu anamo na fo ni kire dank herbal complex e wo pechi number 2 uduru the junction wo pe wo so wo kɔ dank herbal complex wo benya taxi ana plagi a ede obekɔ omu ofide nwa so e be check ni pedua no nyina hu organ bia se de si na dwuma fa na omanya nduru so a ombetimi ede abo yale syphilis gonorrhea chlamydia awo hu problem stroke ene esikyire yare ene pressure de omote de tekura wo no bomode aso be free telephone number si eye 0266 593330 ana 0244017556 eniji seme say omo ye free health screening okwa ombe check pedua no nyina ma okwa omo news ke bia tutumika ne fo de kire dank ahontofie 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo o magye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa womu ji international awards ahodo womu ji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and Sompa treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a ji 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a womu gidi womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mo sciatica expert suma onyamija no beso Omayiri yaw edubuachi onyame akoa ya wieye pray wade tumi ahye ne wo free food for thought adehye nyina ene yankwankwa bi a how done so September Liberty Conference epepaso na bebaso Maranatha Evangelistic Ministries Kumasi Harper Road asemu ayakasa ho ye free asomafo se etiedio no nwochi temumi enu akopem yensa Acts chapter 28 verse 2 to 3 Shaneson say we ye burning of arrows part 2 anapano sia pepepepe kopem Brown kunkun bejaye eye dame 30th September Kumasi Atum Harper Road Ajum to fo edi jum to beje jumedie ya papa Minister Sete Champo Yama mi Mabel Ochre aye kwa any resident worshipper Minister Kwame Jedu wobet sojom aji jumedie ya papa and traffic so how be daus amanie be daus or dan be daus so awie onyame di tomi amani boy o mine yaw edubuachi na sada no pronsam so na obenya pa esani say onyankopon wa Abraham hu na chiri not so ni di tete kwafra bo kwadua kwaduma kankane a odan sebo wo peyi atwuma nyame ma edi ahofedie ebekoye fie bra Liberty Conference September edition oh glory hallelujah okay yamahwefo ne atiefo nyina akwaba biem eba de asanteman agya tum Sompa Asem Mpe Nipa no yen eyo tatatu se bafo ye boye ntaba mu a yenam soro yenam fom ene fom ene yenam yano a ene mamponten afom ho dumanafo ena sabre ene de yenam fom o dumanafo ena yeduro no enya asem ketwa kra asem abane every dumanafo pantoma wadofo kachiro bi no bi so kachiro bi se Sompa Asem Mpe Nipa no na sembi o machechire free dumanafo ba no ye kra yentumi enso a agese sanim mamutie bi na asefem awraho pa se obi betumi de ne ho akoma bema no de agye ade ewia sensam edoso agese Asem Mpe Nipa nko na betesa asem ebio agese Asem Mpe Nipa enko a ena betesa nyamrasem enya awrahosem ewuebi enya asem ketwa ma memem wakwa aba oba panem pom te sai pacho nyame adum ye na wanyina na usha pacho menyi what din fie sai pacho mo 28 at Osei 28 nene mfufu mu adoa hwe na udi de sai pacho FM ajubi kete hwe oh majubi
we dey say obi de o size no wan hwe ye ahwea moba udin kwankom ahwea moba udin kwankom sa ahwea usha na na de usha no ne maame no ne maame no we dey matrike o market na wo hawo ne se a wo dey abeda Asem Mpe Nipa se won to ho ase ne enko moa yentie o pacho nyumre de enye bone na mini bi na net ewo dumana afu new site nti ekodru mebi ma okase edan na otim no time aso onye scan han bi mo otu every dan nti se metimi ahan dia nti me kobusa efiera ne ka che me se dan ne die onfa ma minua ne biem na obi abeje dada nti me nkope bi wo ba bi foforo nti before se me ba betena minua ne nchenso minua ne ka che me se papa bi so de dan ma ahan itimi na me kwa adwuma na mse na me kwa akobusa papa no se bi edan no benya de ama ahan a itimi kobusa papa no se aye no kweso de dan ma ahan itimi nkwa adwuma me pon na me duru ho a obefre me na makwa akohwe dan no itimi kwa na me ba no me duru ho no frame se me mehwe dan me kohwe dan no na edan ne ye o mesi no efikese but a chie bag no e na o mesi 3 bedroom bi nkitenkete wo ena utie ma omo sinka kitchen ne fiera ne ye ma omo na omo ti fie on ba papa ne de oso ono ne de onfa ma han means before that papa na nka nche me said dan no enye ne dia osi fie ne ye ne dia it obetimi de dan na mame to me ko dan no se dan ne ye 2 years ne menje ne 15 million na am se o da eja 15 de ya ateme so bi commission adwuma nti mi nya se scan ena o ka che me se o de me nko de besi bi obebo mama ne nti edi be 1 week na on kan ahwe nchem na me friend phone so no so okọ baabi oba obeba be ka de SB a kire me nti opo adwuma ba na o friend me se me we na me se o mi wo fie na o se opeso oni midi nkomo na me se o mi nhia na o so oba me ho fie no ba nti oba no be bo mama ne ese edan no betimi de dan no kla ama me abla onji miska ena me se o ene why na so betimi de dan ama wa abla onji miska eja usu no de otifie ho na osifie ne ye ne dia ona de dan ama han no mpa tran osifie ne ye ne dia osifie ne ye ne dia okay sa na me ne de o ka kire me so betimi de ama wa abla onji miska okay izimi so ka asa no me ni je ena me kwa mka tenze ja me kwa nka fun a ekura me na nka me kwa akoton e de abeji dan because minister bia o baabia no so fun na sem kwa de fato na metimi de dan na ma because me ma mi bi ti fie ho ama aja usuna di fie be sei bacho ni fie ko animu be sei enya be 40 plus memma ncha de kwa wo so de dan be cho wa bra wonyiska wonje me hwe yentie o na ma mi bi ti fie ho girl bi nso ti wo ma me ne nkwa na so ya wo pro girl ne mprenti se me betena okra meboa ma me na me na fla o don ba ena me see you mati eti okọ fie no sa afre me ka che me se dan no so de be mam no de be mam na emu o de be mam ya ji so ne mada wadu o se fitian se no o se dan no de be mam abra wonyo hwe ena aka che nse o phone kra be so okoto o ma phone no ngo ho o se me njai phone asem eti sa akọ obiem no eti o frɛ me no be bo mama ne se phone dan no de be mam ya obde be ma agise me ne nada yentie nti o ka kire me no man kasa na me ka ten so de agya me kwa kire ne me ba be ka hu mu aya de a kire chese wa anye pene so ne be da pene wo honom na chese ebo hu ana se na enye me expectation no because the way ani agency ko animu ni the way o si kasa ye no adwen sa ama mitim so obetima ye yentie o nti memi ko ofie no ena me sa me kwa na me ofre me na me mfa bie ma ba de we na me nua na me ne netem osi ma me pressure se dan no oje dan ne ade no enu nti na ma me ye na me ka se ne agya wo de wa kan mate me no be ye sa ade no but ono ote me won se one me ye sa ade na ma me mo obi ama ne se one mada wo se one ne da ya ma me mo obi ama ne na emu mo de dan ne be ma afraid you oti ase so ne beda adentia because baby ana metinu minua no o ma me pressure o e dan no o de neuro asafo e kwa akoma no
ono nso ntina ho biem ase de bia to that sometimes can me da me ni peace tem bia o ma me pressure no ofre me na emu ntokwa ne ade ntina ase metena ho ade bia hehe na ne se me ko papa ne ho na se papa no eni me ye bibiwie na so oye odidan ne ma me kora na eni emenya masomdwe dan se de bia obema me pressure sa eti me catch papa ne se okay mate ase no oh eti afedie na afedie aginsemu eti wa na akọ papa no se afedie obeti ase no no so frefre me edan no obi aba ho me mpa no nam se eja me pe ba se no de odi ama me no de esembo be ma tena fie na se akire kura ma ye adwuma bia pesika na ba e ka me ye you know se de all can just or no da na me see you enti ekoma se one ne dada na ne koda na da bai Bacho na da no ye Sunday na me kwa asori kra na ofrem na me ja asori ne ko kwasi ada no okay nti esi me ne ye bibiwie ye no e na osa da me ka kire me se no ho no obe ka kire me se fie ne nya ni fie after so ne me ye bibiwie no obe ka kire me se fie ne nya ni fie ne fie ne ye na danfo e wa abroche na ne dia ono so kura de ono so hwe fie no so fie ne nya ne dia oti fie ho kwa eti o ka che me se no nka obepeska na nkode akoma fie ra na akontanso wo mampontin otuntonku wo market ho ba de ade na akoye no se oni sika bia wo ne ho eti phone na nka me se me koton na o si mi njai no me mfa phone ne ma no no nkoton phone no mfeska ne nkoma efie ra na chire onye sika na no de ama me nti me the phone man because say the way na pressure ni si ba me so ne ade na me the phone man say ene sa na te de na ejage phone koton ne mfa nkotwi aka na echire no so de ma me afan wa mfa ma me a na matine say once amenya dan na me tinem ne nko ade me ni problem eti me ka sa che no na de phone ne ko e be 2 weeks no me friend na no mfa me ntime nka na Sunday bi na me call ne ho ofi o me call na o mu ye adwuma ne papa bi ofi baby efie ni won around the ho na ye adwuma ho e na me friend no ohun me na say we hu me na me say jawusu mpa cho me ba ho nti ohun me na no akora dem cell phone wakọ say iPhone wakọ say fingerprint no iti wo de ko ba bia so okoton a mo nje phone no nti wa say phone no na o de phone no ma me nti me hwe phone na me say jawusu na say phone wa say no e ka me je phone no say nka say even say wan ton kwa nka me amekọ akoton na me diska na koma efiera no nti o ka asa no e na me say okay so wa say phone no dia e wo say ye di phone no wa say no oni mi hehe na brabiti area ho a e na oba no na damfo no obebusa me busa me na me mpesa me ka cha nse me ni papa no ada na se bibisa nti o ka me se me phone no e na me de beje dan wa say phone eti bra ne se asem we de ento na so no kura wo mu bia bi ko ni se de papa ne sitie no kura wa asem ni mu bia me nka na onka bi ma oni se papa nte sei area ho de me mete yen se o ma obetena fie ho asem ni si ye before asem ni si ye mu na me te se o ma obetena fie ho na so ope o se ope no wa mpena ono asa be ma fie ra no atu nti papa ne ka cha me say the way papa ni si ye ni the way mani esi abel papa na ye mi bibi nti me nka no kore na ewo mu no na onka bi mame eti mi cheche me fa bra ne na de nti fra bra ne ko gina ncha na me cheche ni nyam che ba na ba say enya eje wusu ye sa ade a wa anya ade na wo fa se na odi ade we di ni die wa anya ade eye eje wusu no ba cha na danfo na obeto asem ne so no iti na danfo na ebe ka che me say edan no enya ne dia de ne dia no ewo abrochire eti na konta ene wo mampontin ti ye be ko na konta ne ho mampontin na ye kwa o de meni wo mo kwa de o mbeka bia ma me nka hwe se de be ya papa ne de dan ne be ma minti mintina hodin e na me si yo nti ye kwa ye no mankasa omo ane ka che papa nse me ma me mo se omo de dan ne sika ne be baba egi se 1 month time abra omo ne mankasa asem ne wo e ho ansa ne ye kwa papa no eti papa ne na so on de wate ase nti ya ba na eja usu ni be ka che me se sika no obenya ba 1 month time no obenya sika ndi akoma papa no eti mimi de me wo honom no e na mbusa na osia oguso de sika no be kwa akoma papa time o de safo ne maame no se on first sika ne nkoma papa no eti me wo be 1 week ne na papa ne frɛ me se edan no omo mfa ma ha ebie because ye ka se be ba betwe sika ne ye mfa mai
ne dan no kra bra no wa broche ne te se je wusu ne dia ma obi ni bu afu nti wo so on fa dan ni ma obi abi nti minyi me nioma na de bi nti me nafie ho kola papa de bia no de ne ya akra wa friend papa na konta afie no de wa broche na konta o the pressure ma me sa se me meyi me nioma mfiri edan ni nti mpacho me baya ma asem nyina nti se edan ni nti na me ma me ho kwan ma ni mi ye bibi senye bibi ne sei one me dai senye dan na enka me mpene ma ne me nda na sabre so wasa se wo phone wasa me phone na mantam phone no ye wa adwen so okoto no phone no ne bo be sei mpacho obi nipa ne ka so be ma me ida 1000 na 800 cedis na ka wo de tua dan no ka sa na me ye ma enti ka wo ton phone no de tua dan no ka ka wo pese wone wo daaye no ai sa je se ususu se eja usu mampotin duma na afo wabu kwase a ho pachan na osade min na mantamu wo so ye dai se me boa me de asem na eto ne so asa afrefie ru na yesu osun ofun so se me onya me papa na me de boni tua ne ka mame na asem a wo kan eja usu no wonne wo dai so the dan be ma wampa pachan mi ntimi fa asem wonne wo dai so the dan be ma wo abra wa news ka sa na okachi wonne wo dai pachan ena wasa akose wo fun aka ho pachan ati ese ye tu di asem na wo kan ono no memi ade ohumi a mi busa na asem kra o mfi me enne se mi hunu ofi oba me kasa ne ho no me koy na mi ni wo me koy ne a disconnect me light na e ko me ho no afi na mkobusa na o se nyon na ye light ni na adum afi enu na chi no mi bom no obi hwehwe no mi bom na o te me kasa no wa mi ebim ohumi ade a ontimi nkasa ba mi niwa no obi na bebisa na o se me meboa ono ne mo ame ma me baabi ntina na me de asem obeto na waka kire no se wo de dan wa dada nti ompa baabi ma wonkotena waka kire no bacho dana fiero ane fra mi na yeti eja usu gina homa ne so hello eja usu eja usu yes ababa wa ye fra no adwubi wadawroma watufie ho kwa be no fa so betena ho e pa chwana ka sei Oforisuo Aboagye make say free Sompa FM Sompa TV ababa wa watufie ho no kwan a wo fa so betena wo fie ho no na me pese ka wo chirem e kire kakra wadawroma Sompa TV. Sompa TV. Ai. Masa yani se me wo duma na afo. Na etime bla me fie ne me bla dia. Enti ebese bosumi bese. Obra ye frɛ no sei. Ye frɛ no kujo apia oni Ghana. Wo fa he? O UK. O UK kujo apia duma na afo ma ponten. Ti na konta na wo kuruma. To na wona fifie no so no ni mi no fifie no so. Na konta na so de sei. O de yaw. Yaw de yaw afiakwa. Yaw asuakwa eye e wote he fa. Do o te ma ponten. Ma ponten yaw asuakwa yo yenti o. Eti bese busumi me na me fia on wonte abi. Ti bese emfa se be 3-4 months ni. Na lady bi o area on na mi hu na me ne chiachi about me ne nye yi bebe sa. Enti odi bi de ko no so eje me pe dan ho na so efia de dan bi ani ha. Na kitchen bi na misima dan tre ya dan tre de ma han. Me damba me ba ko ene tusi de ma han. Enti ya de ma by kitchen de ma me no me fa fi nkum me bi ani ha. Enti me de na obi ana se ma ya dan de ma han so sister ba ko ni ma ne mienu masa pajoti metiopa e ma ni mienu ne tifia ena lady ba ko no kwa na de bi o plus ase adwuma na wa no so no do afia so so etina me po bi obeboa no to kan me ka che ni pa ko ni se ni pa ko beba enye sika ni se bi ye pe obi a obeboa lady no ewo aprem eti me kan no ena so me ni pa na wo pe no so de na me nya huma sister ya wo ba hoyi no so ni pa na wo pe so wo pe bre pa na me na tie etu de du ai ba behwe ti masa o kasa ne be se omo frɛ me yinshi ada me mo mehwe dan no enzi e be se 1 month 2 weeks asese ni ana number bi frɛ me ti me pick ye no se bra me pa cho me na mi sister bisa o dan no bo ni pa kru ndi na so me hu no na
sa boy na da no da ke to bi no so da ma be hwese me pa and I'm so okay ene umma bi o so minimo no so oba I'm so okay oba frame na me mi enchiro enti eni enze da na ni ayukura na frame na mse misia na se obehwe dan ho na me bie gate ma main gate na blem ko bie dan ma o hwe and I'm say dan ni na so ope na se ma me dan mu so no ma be komro so ba me manage we cry tooth paper pa and I'm so okay dan nya media me frɛ ifiru an me bra no na ma catch them so opene dia me frɛ abomane so opene na fi ya pe hu sikasem na dan no ka se me fa million but menim so opene bia no wate so na so you na koe enti okoya na me frɛ me nipa no na me ne ka se dan no bi aba no so dan to de ma me mfa mo bi na so nipa na be hwɛ so abehwɛ na me se a no se wo ye de wo ba na me so wo ba na osu adwuma kura wo akira ha to no ka ben adwuma kura oba na se adwuma no obetima kwa adwuma to asem so ope enti kwa ne se o ka asem de jinsem so ka 15 million but lady no untimi ntuasa no si kwadu ofrem yaw me posu bia be ha ntua enye sika bi na mepe cause bia se be 10 million 20 million no amode ba no enye sika bia wo enti me pe hawo enti se ni pa no fi so we gudam so kwadu ne pa ba mi hu no woti mantem ha ya enti no asem boni bia okay and I see you and ye mo nyanam si o sika no kra me gia me so me be yaduma bi ofia ti this can better cement egua naka ye yaduma ne sika musika mai naka maji we ji naka me no so wache to one of the ladies say o me ne naka me ka 15 million ti wo de ti aka ko sia say dan we nye dan se de ma han ti wo de wo benya no ye de be manansa na ti ya pebi so no so and as you to kan na so kra se wo fa bi na oboa mo ha dan no na it me mo 2 weeks 2 weeks time no betime nka am to you ofa ti me da me wo wanti to wa we twa ma e ko 2 weeks ni mo no mani na mo so na afre me as I do at se na so me we na so mo fie that time major we be pie jo and am say mo fie na so ba cho o makakra and I'm so that way na so wo fie mi so na mi fie hoda me say sa lady na me kasa dan fo mi so no tie ti mi so on dem and I'm say okay anyway major we pie mi do am frɛ ti mi do fie na ni mu na me frɛ o na se ma ba o hia me na so bra dem and pa be say 7:30 to 8 na me kwa mi timi na na minim se sika ni bia wo de ma me ama ye mu de me na wo se ma dem na bra dem ni dem so matters na dawo ana o ma me tra pa se tra sa me trasi ti me trasi no ana o se o e do su me wo fa na me ka so bo ame no wa mo ami o na e da so mi hia na me say sa okay ti we ndem no so mi phone ni tata no kra ai phone we friend say iPhone o so mi phone na me ton na ka me ja ha dan no na obi so ma me 800 me gia na ka me de na odan so bobo sinam so sika no kra de ka unya me na me de koto cement aye adwuma no etika de be se ka me frɛ me bra no me so mi fu asɛyi na me ni sika ti me frɛ me bra no sɛ de na ma ha ne sɛ wo ni sika na be di ho na cement na me to ya pa jo ati ase me ni me bra na ntem asɛm jo ana me ka sa no so okay ene phone no enyi ti waka say tem so ma me internet kwa pa nya botena phone di akra na wonya botra ubiti nya bo tc enye dan hu tina beto phone no ama efu itika nya botena me kra no nya sika beto aja usunti enkomo we nyina na ekoso wa baba wa ne demo ene demo na me wo jo eti wo ka sa no me ne kai nam so eti ho na me je phone na me se me kra me penti de me ye kra na internet ye de be kotua ye de kotua enya internet no na bitimi atua dan ne ka me ba mitimi na kasa se na me madu ho adan se fi aba no se be wo ye adwuma papa dia bara wuti me di ho adan se ma me ba no yes ka no kra no untua bi ta ba jwati ase ye de obe fi ha na me se ye di ho adan se eti wo de phone no sem de ya botre eti wa na ye ka na msu na se bla dan no mam so e dan de o dan we bia ma ho ase bla me de mu twa so a wose be me fa mu twa so na
se me nya baby ntana baby a oti no se odi ne hu twa so sesei wo de me ba cho tie me ne se tie wo se tie ni wo de pa cho tie ni o dan mo timoche mu se oni le sa lady no sa lady na me ka no won na ho adan no e no betra ne nche o se mo ka che no advance to so ni free run say lady no ontua water be no into o2 no iti advance no so a woni ge no obi na se wa wo ka ho no so se be ho ka hwe me patwa ti ase iti if you so onyi no ma no fa dane ma han to ama just 2 weeks ti me mo an se be ya se phone no na meton akotua dana akoto dana si o se die no otimi afiri otimi aba masa patwa ti ase die yo no ye die ya Ose phone na oton akotua ko se die yo akotua phone na meton akotua dan ka mo na betrefia na ba ko se o se mababa wan se kode ne hu betwa so eno aso wa jump na se me ba no ho no wo kan o se me dim betwa so na jawsu phone na bedi me ho na se me na ma boa ne se obetim sa 86 no 8 million no atima befia na se phone ye nto ya eti ese no ajawsu yi mi tie bra me fan se phone na bedi ho phone say ni Moses mene say edem onkomo na say ye die no phone say phone kura wo na baba wan so wode ne hu betwa so no na wakotena ho no wode hu betwa so no na mente ho na se wode ne hu betwa so no mente ase eni say me do me call ni say ase ba jo wo ta de na ni sika ba jo wati ase na jiwe wode adu ma wi o se me fa anya yi nemu se on se em fa che se wo be ha da na ni sika pa jo ti ase na ti ase uni sika na obi atimo obetim da ma se uni sika me betem free iti ton we na hu se adan me pe o tie me mi ti on pa jo phone no de se kura wa wo koton wo de hu betwa so no wo se ababa wan se wo de hu etwa so se no wo de hu betwa so no ase tresei de no wo de hu twa so aye se enfati majo mititi ni o wodi mu wodi ese matia che wodi mu betwa so no tie masa ni se tie ne me che se adu wasa utie we adu ko si se tie adu no ko si se me mi chere mu se ma me nyi fiwa tie 1 2 aja usoi ambra mi tie unya fie wura no de wodi kaka se obra bi o wa abruchire UK mem enye sa ena de wohwe so no so ewo mamponten wachirim me se wode hu betwa so na baba wa no se wopaso wode hu twa so no ede ntwa so because ase wo busa no ede no wode hu twa so je hu twa ni ti ana wode bla wode ne hu mame wode ne hu mount say se me fa no je achire data ti de free soro ba na no ode o wose fa ne sha achire ya binya achire no se wode ne hu twa so say tie me ne na me moano sa wone ne da ho sesai pa jose wone ne da ho sesai se me ne me fa no me wo se me mini tie bla tie mini no tie na wo wo yire me pa cho me rini ha wo se wo se ya ne dai me fa no mini no na me moano sa kwa na wo no pese wo tie me so pa jo tie ase na ekoba sa na o kan no wo so one ne udi no se de wo kan no ai udiye ai pachoti uti basa uti eti ekoma asa no wo phone no dai eti phone no eya na me de phone ko bi pie se ka me say argument am yan say mi ameto na me sika no age se ti say me de me nipa ni me na me de sika no beto cement no pachoti ase eti phone no me ho eti won do da say me de na iskara ma fiura ni parme din ska baza mpatu uti e bombe trifio patu ati de mekanazi na aja usuei miti edan ya enye wo dia na wakofa oba no ewom so no na de no homa wo se wo na ode ukoye se obaboa no sa akwa no nti wakofa no na edan no enye wo dia no sesi a yetu no emwa bayi e na wo de boa no bacho utie me nwie wo de menwa asem no eti meje fo de ma me wi asem na bu ndi gina
eti me de phone what the phone na ma me no phone no kura wase wa kwose no eti sa utie ya de bra na ya adwuma phone wase wa kwose no ba to wase ma se no ewe sesia no se wase phone no ampa se wo ka se wase phone no a one what na japade ase no two waba wase wo na wo se wone wo na wo na se wo ba eja usuka sa da be so ye torofo na ma hihye me ho a me kwa asori e no ofre me eti ya wo dem ho ana se ye onu fi mi nua ne dan na no han no san ne mitimu no emu na papa ne be yes ame kwa no se na sister bi and sister bi wo se na bia wo bi a wo na ma e bia na so tie yanko beti if you said no ne me o ka se o ba me wo na woni mi bedi dan ne ho nkomo to oba no wasa be ka the same asem bi ko me kwa na me shatade a me de kwa asole it is eja usuka se me na me de me ho ma na da o ye papa masa papa ni ye so asem papa so de to me so masa tie won ka no kwatie me ko de me ka bi asem se tia opa da o mi emodua sa asem a me ni ken se mi di trato ne so o mi emodua na obi ansa no mi obi ansa because papa why na ju so be gumeni ma manda mo woni na gumeni ma sisa masa me so opa on de o mi emodua se mi ana me de me wo ko ma ne so woni me na o mi emosudua masa o modua se no wo shatade na me ko ye na me ma ne ro no o modua baba we aja usu masa o modua aja usu e data what did you say pa Jose what did you say o 52 wa ware ai eti asema ye kan wo yiri nim asema ye kan me oni Ghana oni ha eti aja usu se akwada su opedan na dai una hwe so a in the layman contest of view no sesia no utie me masa me pa cho aja usu utie me mitio masa me pese me ka kire wo se sesia na akwada na ne ho akire no de ontiase ye kura no ebetumi atiase anwumere akwada no why very desperate op baby ada na dai na ono na ebe ka kire se me de me ho ma na man baby na masa uma mi kabi masa me kabi e mama ka da sem ni ko si o mama ka de to aso a se asem no esi me pa jo atiase sese wono una ofre again no ana again no na frɛ wo da na frɛ me wo de mama ka de to oba wo na frɛ no da oba ye mosudia ono ana fa ne fo de me kwa na me frɛ no mama ka bi me na me aja usu aja usu me madam kra o kire me dwuma eduru ba bi a wan hwɛ yi a afidie we nso no obi kura bɛka sɛ eduru ba bi a yɛta obi achi panipa obi a wo no wadi mfie aduana ne achi na wo yire na koda ketwa 52 na koda ketwa wei se wo de wadwira biti no na ne na koda se wo be ma no dan a pani entiade a wo ye pa no e fe ma wana masa me pa cho mo dansini mami ka me die nwie wo dansini adam wana wo ne dan no na obi gina ho na wo ni ono so da koto nanim wo da koto nanim de kosi ye mami chem de si ye wo ne de akoto obi anim ama dan na e se ho na wo dansini no me dansini wo ya fra no sai ye fa ne kwabran ye hia kwabran no oni ni mienu nya hia mafidie we so so ko edu baabi oba nyame adom be ba be Friday oba o se oni ha eti me dance eja usu yes sir ekwa bi so no akwada hu se oni na anini ye na ka we kura de ka wo mu ba se ka wo pamwa kura no a sa bosomi agoso de da no ma no ada na wo fa da no emma no na wonnam free kura no fa mpa baabi foforo na won tunko na je se won ne dance na de dynama no eda ne no magum se sie ne da ne magum dan se sie se wasi etu no ehefo na wo de ne kwa kwotena ne da no te busa so he ne no magum ne ma wo hefa efie wura no se enne ya wo tu no masa asabro mi ya ka se o ma men ka se ni bi asabro ma men ka bi eja usu ya nya bayira bere wadwo o masa asamwa aba no wadwe chese ya agudie na mebusa wo se ababa wa no ha no hu hia me ye pa wo na wo fra ababa wa no se wo ba ne ho ana ababa wa no na frɛ wo se bra ne meda o ne frɛ me o pa o mo bia se me na me frɛ na no ne frɛ me o do mo bia na ababa wa no nim so wadi mfie sai me nim ni fie mpa cho na wa wo hwa wadi mfie sai
me pa cho mitimi kire on na frɛ me say o se na me na wonim sɛ fie wura no tu no masa me say asɛm no e de ne fie wura no tu no o se e de ne fie wura ya ne fie wura no entwetwe nkɔmɔ wo gyina so hello panipa memo akwa baba Sompa Asem Mpe Nipa so hello pani utemenka metonka wadawro ma tuma na afo asem bi asi wo no ufie ho 7 praduasa wo de ahye ehefo nsa so mo hwe so ma wo duma na afo be fie na wakonta de otonkun no enkura ni panipa ehɔ no hwan na hwɛ so sabre na abranti a yɛfrɛ na Jawusu dwumadie bɛn no odi wɔ fie hɔ eti efie no ɛdan no mudi bi ma hai deɛ akɔ ba sesia ne sɛ deɛ akɔba sesia ne sɛ Jawusu no ababaawa bi a yɛfrɛ no kete wɔde dan na kɔma ababaawa no na dan no ɔde maa no nyinaa ne sɛ wɔne ababaawa na da se fie no ɛdan no akasa ɛyɛ ne dea yɛduadua mu no a na kyɛ sɛ ɛdan no akasa ne fie no ɛnyɛ no dea panipa abranteɛ no mo ama no tumi bi a wɔno atumi de yɛ biribi wɔ fie hɔ anaa ɛgya ɛnte saa ɛteɛ ne sɛ me wɔ hɔ ɛna makonta no ɔlɛndi no ɔfrɛ me sɛ ɛdan na Jawusu de kɔma abaayewa sesie a ɔte hɔ no no ɛdan no yɛ Jawusu dan na ɔno ti mu no ɛyɛ ne kitchen ɛgya wotie me tie o pa ɛyɛ ne kitchen eti yɛyɛ kitchen mmiɛnsa ɛdan mmiɛnsa na yɛde ma han eti yɛyɛ mmiɛnsa makonta no na mine ɛdan we esua ɛnya dia obiara betumi ayɛ dɛn atenam ɛna ɔse nadamfo Jawusu no ɔse tentena abaayewa ne so ɔpɛ ɛna me se o ɛne ɛsaa deɛ a ɔma me nkɔhwɛ abaayewa korɔ na mehu memu sɛbusa no yɛnti a ɔso ɔpɛ etimi kɔɔ no mekɔ hɔ mahu Jawusu no ana abaayewa nso na menim baabi ɔte menim ne namba me etimi dɛ meyɛ na mesan bae etimi bae da no ara na de teɛ ɛna Jawusu no ne abaayewa yi ɛne bɔe baako ɔno nso ɔduma no afɔ hɔ abi ɔmbaeɛ sɛ tentena abaayewa no se baabi a wɔteɛ no yɛha no ana mebusa abaayewa no mprɛnsa sɛ ɛdan no wakɔ hɔ because me nim sɛ ɛnyɛ dan a yɛde ma ɛfɛ sɛ baako kitchen no ɛna mebusa no sɛ ɔpɛ wakɔhu ɔse an eti asɛm a Jawusu no bɛka kyerɛ me sɛ sɛsi abaayewa ogyina hɔ yi ne maame mo wɔ akuraase na ahokyerɛ kakraba enti no mema nkɔtena dan no mu na nyame yɛ adom a bosome so a ɔndi sika no bɛba ɛna me se asɛpa mu kan deɛ medeɛ ka mempene so but yɛn nyinaa yɛfiri akuraase ne yɛba akurom enti no sɛ bɛyɛ a ɔno nso n'adwuma nyɛ den ɛmmɔ no enti so ɔfɔ ɔpɛ dan no deɛ a modeɛ moma no mfa ne nneɛma nyɛ den nkogum no ntɛm na tam no so no maame mu de sika ne ba ɛna mefrɛ makonta na mebɔɔ na maneɛ saa ɛna ɔsi makasa a wate eti me deɛ mayi m'ani a bosome yɛ twam na nte hwee eti na mewɔ hɔ nom a meteɛ ne sɛ yɛsɛ abaayewa no ne obi ɛɛko wɔ fie hɔ abɔ dua sɛ dɛ but me kora deɛ saa nnua asɛm no mensosɔ so nti me deɛ ma hɔ no ɛno kora deɛ maanyɛ mampa ho asɛm anyɛ ɛna ɔnka kyerɛ me sɛ sesei sɛneɛ Jawusu ne bɔɛ no ɔne ne baa hɔ no sɛneɛ bɔɛ ne yɛ no gɛɛ no ɛnya deɛ ɔbɛnya sika no atua dan ne ka ana mka kyerɛ Jawusu sɛ sɛ wɔnyɛ sika ntua dan ne ka deɛ a ɛne nam ɔpa kyerɛ sɛn because efie hɔ no yɛde light na tu nsuo
like me bibia na better no no wa nyes kwaya yi etie ko mu na me fa ba wona ka tense ene sa na tie dia ewura ni hia me dan na edan no enna ho eti ho na abai wa ne be ka tense o wasam ka ana me se ebi asam na wo ka ana o se ejewusu ya ye kana semu wone nada so be ma ne dan ana me se so woni se ejewusu wo do ba me ho ansana etu woni se dan na nye ne dia ana o se yan one nada so be ma ne dan ana ni phone so as iPhone se dia waje ase no ana me se ma me then some na wo kan dia mo ba ho no enya no na mo be ka tre me because mo ka tem say 1 month mo discard beba ba ma hwe ni ma omo ko 2 months mo fa bibia mai etu de fa mi dan so na ye woni eje wuso no ensem bia wo mu ntem bia no mo ko na mo ko di ho de mo yama mo yama sise na me menya dai de nyina ho bi etu na ja wo fra mi a ne wo ho no no enti enei wafra baba wan se ontum firifie ho Osei wafra baba wan se ontum firifie ho me ka tira baba wan se o ka tira me se me ka tira Saturday baba ba di mi safua eye last Saturday twam and o se o palecho o ye e be men oni o ye program bi eti so wi a animre ni ebe si bi o be frame but on frame animre eti panipa na chese sa dan ya baba wa etimu eye jawusu no dan ne kitchen no wo hu me pa to an ejawusu de ye kan nyina wate amichi utie ichi eti woni baba wa no edawie ansa na mokofie wura no akonta ne ho ai woni ne dawie ai na chese o mokoye no wo man koka mu nukure ankyira kontai omobo wa no masa wuti masa ababa wa no se mo kono mo bo na no se wo kono mo nka bibia e no kure sa me pacho nya no kure oba se no mo ka kire ni ho masa me ma me ma na ma ne friend why e ka kire me se so masem no be kam me ma kama no antu na se me ko kan se bia o na me se me da no me de na ba ne ma no friend me pacho me amasem me pacho ati ase masa minua host boss hello fiewura na man wa friend papa no why ofa ya o phone o phone o gina homa no so obetumi aka bi atra okay o phone so okay me say o mo o ka say esi obete mate enti busa wo bibia busa jawuso no sedan no amode man no ye kitchen no o media mini bibia mi busa no enti no abai wa no na me kata say media oye no enyema ekosun because wo kata me say uba wan kata me say obi no ada so be mam nine obi wo anka bibia sa ateme media dance and asem no bai and I'm me busa na impress I said down wa correct ope and what thing ope and ofa ya we mami enti se kokoba no say sa jawusu ya efie ho wanya da ba akutimi na wode kitchen ba ko ede efi eba fie ho no se na wankasa no be kan kire no wo se odide na eba fie ho se be produce se ekwan ya wafa so a wode edan emma na wone wo mo eda no ekwan bi so no se wode fi na eba fie ho se na wo ka kire no Mase asama wo kan die wo host na asama bisa wo ja fa ho na wo ope asama ka wie me se wo dance ni o ma fa na no ma wo so ma me fa dance ni na ma wo be so chese ja usoi masa me se me dance ni na dance ni no time one na da wo demo no na one na gina ho wo cha so na wo frefre ade so wo ka je rese asama je se wo asama na sesi a wo be ka no ababa wa no enti sesi no ababa no wa na ada no na ade dan no ma no me dada me se mi tonya me so o ka o mo bia se me dada ai ye bebo dia o mo bia se me da o mo bebo dia sesi ano a ye ka wa no den no ababa wa no woni na na me se me dada no wo no so me dada me dada me fa se me cho me dada se me dada wa na ada no ne na na
me nada no me se me nada no na on plano ne dada na on plano ne dada masa me se wa madada na o mo bia se me dada papa we eja usu me se masa o mo bia se me dada no eja usu e eja usu me se tie masa eja usu e me se eja usu e me dada na o mo bia se me dada mo nyini firi so o mu ne ho so se na yire wa abruchire obwa ne yili ni abuchi na yire wa haya ne wo oduma na afo ho no okay omna samoa Oforisuo okay yani Seba clinic and twetwe nkomo simadu pepepe yani Seba clinic twetwe nkomo ye wie kura asem checheche esai edachiri enya asem ketwa menye na kaminim se sebe producer emema ne bi muwom ho saa wo wadan ya de ama wo awutimu free na kitchen a wo ba no aduane wo ho no wo de bagro madama se edan so nya odia eyasem ewo duma na afo wo ye mampontia fam ho so se na yiri ni Ghana na no den sa baba wo baba wa akoma to ye mwate ai no okay yani Seba clinic entwetwe enkomo simadu pepepe na ye de enkomo twetwe no ba wieye panipa memo akwa aba ye mo fosu bibia boko de oba de na daroma bibia boko oba memo akwa aba bi we de nene da me usamo de oba aba we de 10 gram o we de sonno cement fo no moi c'est your friend Dr. Osei Aboagye Dr. Adie Osei Aboagye mpa ya na me hu oba oye kama sei na oni brofudin ana manage no ho Sompa pepe nya bone kwa afodie de din nyina etwi din sa so ba akokra ka ho so doctor semence de yetem nka che po amantem so mo se adi kanfo dia mo agye eni nuru amode emma manfo sa yade no doctor anu odin o enye easy kra semence so yete sei nyankopon adum bibia boko nyankopon na guso eye na adwuma semence ba clinic won say akacho say sisi a semence brofu kase be akoye say one stop shop I say wo come on won say mo bibia bi wo ho sa na semence aye sisi a e ba yaresa mu a se unya ba semence bibia ye wo ayaresa bia ubenya no semence ye ka tro say lab no wo ho lab no emfidi egu ho no enye mfidi ketwa enti se obi wo a wo ho nsensem bi na o person ye fertility test baby also by semence won so ye say bi akoye kidney test bi na unya ba bi anko a semence wo machine bi e de aba sa machine ye de kidney infection a enya asem ketwa na niema ye wo ya so ye ho na nya small ene aka tro say ya sa wo clinic within the clinic ene say eno Oforisuo say unya mayo no eme wanwo no clinic within the clinic no sa no na nyia no the thing say ya ka tro say ye wo reflex clinic we got a friend of reflexology eno na say onsa utimi peja onsa utimi peja onan e de exercise na wakoma obede na otimi am wakoma bon tentem obede na oliver na eho atechima na obrebo na eho atechima no watimi asiesie wa bra ye miamia wonsam ne onamu a na obrebo no eho to no tibia bia wom bia so obi anya hepatitis B o de bas semence be miamia onam ye wia na ye de enuro papa ye ka tro se enuro no emugu awdo we no ye nubra enuan hini ene enuane a ye di bi wo ye fiem no ye di bia ye juice sa juice no enko frita kwa de coma e de iceberg agu hu ba to juice de akota kwa eno na tro se dwumadi a ye di no se obrebo ana se o sa no na ho atechima wo ba ye ma juice ni bi se wo de no so ye nnompemu a ye your reflex no ye wi ya ma juice na afa enupa na e wo ho no ya sa ma obi aka ho enti wo bon se enne no ye kase de obesa oyade ama oyade na contem on na wo so hwehwe enye de osa yade de obi betimi de afi ba kwa sa oyade do betu ase so hwan betimi atu ase ama ontem ene hu hia na semence yaka tro se yaba e de ama se wani ene wo problem se glaucoma se ye den o fabra semence ye ne enim de ye ka ye your reflex no na ye hwe wo tibia num so ahwe se yade ahodo ewom nyina so na etimi de aboa na etimi me ncha nkra meja ama Dr. Adwo no ato aso ama na se edua memo akwa babiem aye nto aso yi na ye be cheche bibi kakra afa infertility ho
infertility ne se oba ne bema edru omo mpanyin fie so a oma have unprotected sex che se omo mbo omo ho ban ebre omo nya ne hu kitamudie be busumi nsia ekosi afia nyinsen embem ebebusa se hwan ne betimi anya sa infertility bi oba wadru ni mpanyin fie so betimi anya be ma so a wadru ni mpanyin fie so ebetimi anya na infertility no ewomu ahodo miensa. First one is primary infertility. Primary infertility nature say awo ne bimba krada. Say wesi so na won fair fruit da. Ewo life mu. Any friend primary infertility. Secondly, ye will be busy so a friend is secondary infertility. Secondary infertility nature say ebia obi awo pain. Wawo ba ko na ebia imfie bi achi. Nyinsan ni ntimi mbabiem no. Eno ne friend is secondary infertility. Broni beka se bibi di idiopathy. Scientifically ye ka se bibi ye idiopathy a e se bibi eni ho a ye de sa de ne ba. Cause obi wo ho infertility no ye hwa ye laba ebe free oba no e bia ontu nkosia be ma no ni ejaculation or problem. But ye ka idiopathy na ana se unexplained infertility na oberhe oba no problem bi eni ho. Oberhe be ma no so problem bi eni ho but awonemba. Emunchiche mumiensa no ena maboboso. Ye were causes of infertility and senchenia ede bema we hu se wenya infertility. Okay. Say oni obi hiemu wedru umpanyin fie so na oni obi hiemu be 6 to 1 year, 6 months to 1 year. Na nyinsen ba ya eno na ye classical sign of infertility. Ye brain into ye be focus on emano that senene atwa ya hwe emema no so aspects. Enti se wo yo ba na wa ya setaye wo ya a classical sign of infertility. And after wo yo ba na water sporty and I see am say irregular menstrual bleeding. Say bia o time na wo se busome no uflo no endru ye but wo hwa na hu emoja e won ho a eno susu betimi a classical sign of infertility. And after untreated sexually transmitted infections biti say endemu yare biti say gonorrhea, syphilis, chlamydia and many more. Wakoni a diagnose no way you when na ompese obe treat ya eno so betimi akofa infertility aba ye free bibi so risk factors oma omo betenya infertility bi se obi was sickle cell anemia ebetimi ama no infertility obi ta no monsa ebetimi ama no infertility obi ye obese ni modu osobroso ebetimi ama no infertility obi ye underweight chese ni moha ebetimi ama ni infertility obi ye exposed to toxins and chemicals say bia or de chemicals edi ni juma wala lab bia na bibi eno so betimi esi na wo ho kwan ti we ni bibi kakra ya prepare mamo regarding condition infertility no na de enti a wasa oba semens ne say ye were powerful machines as a oba oyo ba ye be check hormones ne ya ade ansenchene e da di wo ni padua ma e chese oyo ba se hormones na ho teche ma itimi di infertility ne ba oba ye wo lab ye de obekọ aye wo sa hormonal profile no ahwe ba bia problem no wo infertility no e free ba ne aso ano ama ye sa wo ultrasonography de friend scan no ye betwa wo scan no wo abdomen o pelvis ne ahwe ba bia wa wo de enete ne ba bia problem bia e cause infertility no ye be diagnose ni ama treatment na wa wo ahenya media ni munyam na kyerese ma sie duai na kyerese awo no se makra de mane housements wo anu aduro me pa chon anu aduro ni se mo mfidi akese me pa chon na be ma so Asem Mpe Nipa wo no oba na tena afe ho no ehu no na san bia ma untimi entukosu ya no entimi kotwa wodie ni mu a won kana komanto yem yesa etisi e ka wo sempa de a Semens won koda wo me pa chai o semens babies baby na manfo busa fi say awo na koya de bia Asem Mpe Nipa ano ya ye den de mo keka na je say enam san ya de no eno so ha adwene pa ho okay ya ye ka say emmoa no de sa enam san ya de bebre ba no dodo na umtimi kotena fallopian tube num emma no omo ha emma no papa ebi nso urethra num emma say epididymitis aye ka ho asemi urethra ba bia ye dwon so aye fa no ehwa nso na hu nsuo ne fa ehwo no honhun a bede na nsuo na timi akọ na akwa akosi amu atimi awo nti o se yi sa o ha ni nyina free ho ma
eno just semens said the okano machines are hold on e wo ho no sa machine no na be kire be determine am hu say o course na ewe enti de we ne ba infertility ne ba no enti kwan we ne emfa amfa so dwumadi asemens ye di no onyankopon asan aboa enuru papa ye de mawa wa obehu say eti we say ade na ye habanduro kwa nubra ni nu yen doctor si yi we nyina firi ho a eno na unya agan ni bia na ye say wo be wo rough yes sir ai unse se obema no so emu nya den a eno ebe yire pa se sabi ohun suo no betimi akọ na bema wasi ni trase de so ntimi nya adwuma ma ne bema de also gina brane aha enti so betimi agina brane eno na wo hia agan no na agan no so etimi aboa na ade ba ko ni ma me kan sa na ma kan agan no ho asem kakra bi Sunday we hinya opanyin kese bi wa so ye ho okay unse Sunday ye pon donko we do ye ofre o se me sremo mi frechiri na eba na o national security mpanfo no pa ba ko smi frechiri nti wo de mo ntwen me na ekusia etwen no obai na o si ni ti na ye ne ti fa migraine na afi ni sisi na ba bi o drive koni ade ni ti ama ni sisi ye ni yapa den o se se o si afri ni kemu a den ma no na enwonyam kanyam say papa no free ho no na ni ti ne de instantly ye no sa reflex ni we na ho instantly na ni ti ne ko twice by force afa de o say ni sisi no otia ho no manti won say ye ho no ye wa abo bi gu ho abesia o say we de kada bia me ba ha no ma be nante so eti okoba sa afa de o say mi sisi no so kra menti o because ka me ko ba mi nu pe na o say me ti say emu ya me ya eno na kire semens dwadi edi nti ese so sisi yo ya bra ne anya reflex ne ewia na afi agan no ya ka kire so agan no so ye sisi okay ye de eno ama na je se eno atu ase kura afiri ho no mama afi so obi ho no ma ne de no ye sciatica ne to ase ne twetwe no onkoto aduro ne bi semens vital herbal mixture agan no na o de nana ne de na ka ho jiw 2 aha de nti ya jiw 2 ne say oba nso no oba bi wo ha ne de ne ye say atenka de atenka oni bi okay na tenka yira na afa nso ne mfiti komuni ma nkoyie kona kotobi uto a no afre number no if you say bema wa emre wo mpam no say do besia no me ne obi a oni atenka ne nom ne nyepe nti wo frɛ number na ne ya hwɛ ne ama dosage na afa nso bema ne prostate e wo soro ye wo machine ya de check prostate brane en check ma ne ma wadu papa na wo prostate ne mfiri ho na no maduro na hu potency na duro no se de sitie pepepe okay number is 0240 61 60 61 0240 61 61 afi 0205 57 35 yewo kumase asokore mampon ye ne asokore mampon rural bank ni de din hwe ni mu okay ubenya ka o Dr. Mensa ofra besi o Roma Sorda no ana ba bia na asokore mampon hini statue ni si no usi wa busa semens afen so nkran kwan so besi o tech usi o tech a fra asokore mampon ka usi mesi o semens ye ba besi o anim ho pe ye ne asokore mampon dwa no ene bo ho ne bank no so din hwe ni mu bra na ye hwe na bibia to na ye free screening so okay next month 3rd to 6th October free screening ye de so ne enya mfie mienu so say ne mu nyina ne ba ye nte kra ti mfie mienu no ye se ye free screening na mom se de be ya e betimi ahwa wontamti na bibia so be ko wano ama ye se wo ba ye be registration 20 Ghana cedis bibia ye wo hospital bia ba ye be bia ma okay 20 Ghana cedis test ba ko kra aburu sa nanso se de be ya ye wi e be sa frefre mo ne ye ne mu adi nkomo wo ho nti ne ye ne sa no bra now so bra be nya mu chefa 3rd October kosi 6th October okay that's pa free screening your name Smenseba clinic and etwetwen nkomo no dofo se awo pa de Smenseba clinic o won koda bibiri ko ne kopa koda ni bi fa hye wati fa ne to mame fa ne to papa na enwoma enkonkai emfa emaw ye ko computer so dwedi emrasisi a na ye nto aso mfa mamu Asem Mpe Nipa Asem Mpe Nipa Nipa de pen ho asem ye nyina ye tie Sompa
Na ese mpacho fine na ubutu sisi ye ubutu fine. As I said, I am between TV when I'm married. Not TV, I'm married. Sompa. Okay. And I'm a 5G 50 million. Na isa onu hia 5G bio ana meboa. 5G no me say you no more. Me na that come across na ma kwan come because of boa. E wo kwan be so. E boa kwan bi aso utimi bibi ana esa boa wo mpa so. Asem nya atuma se ma di ka ka se me mpanya atum. E je esa boa wo mpa so. Ana onu mu so nya. Oh there be empa so there wadaroma. O say ewia bo na sofo so kasa ko ye nche. Sofo ba. Odifo enya sofo kra odifo po kwabena. Wabe kasa ko. Sofo ba. Odifo enya sofo odifo po kwabena. I just say pa do no di ka ba kasa ko. Wadaroma no ba de no ba kan. Obeye nyom enti bacho rap no wadaroma said na wuti radio na mine no eye mizo rapper na de no wadaroma ma me fa the same beat ma na chire tofia kwase na nugwase obegu ye no wo de ensem fataw yenko me bajo ko Okay mizo I just want to know me omona samoa me number be na fifrete me na me se no me pepe bia kono mizo me no mizo no so I see wa if you na me sa call G5 no me sa boa me e dia be na me nya bi me kanfo ama wo se bo mode ko Sompa FM na ho na wo benya bi atu ene ne buo ni nyina e ye fofofo ni nyina so ye de wono ma bibia ni no alcohol no Hold your fire. Hold your fire. Hey! And no mama to me. Wonderful. Debbie, the macho. Now what's to say? Young go you. Me walk off as a man, but myself for wood and Harry. No, well, so good now, and I'm a Misana. Missy, Sophia, me number be number call, baby. Me feel what ban and 58 minutes no. Menum miso, me no more answer one and got to G5. G5, me number and a boam, and a boy and a dance. Who pay be up to a messico? Sompa FM, we do Sompa FM, and a boy for Bibia will be here, be an a miso. I call Bibia him, it will be up to your cramoni way and why you bet manum be. I read. The Atiana said, we know not. Dodo kakra wo opo dodo obi asu mi se omuna samu ampo dodo obufu kura anya de ampo dodo de o de nya abotre onim se kuma se ye din obi etie Sompa wo ya we de Sompa obi no na unje na mfa na obakoti enu ntime sira onya abotre me omona samowa me nam baby me call baby by en fifrete me na fifrete me na me pe bibia adwuma ko e pe bibia adwuma ko eye mijo me no mijo wen anso wa na me so age me G5 me san no me ye na ye me de me wie ye na me san ba se me pe bibia tu enti me tutu ma manfo so obi amra me se me call me nche na me call anu no twaso Twaso me call baby by no and one me ye campaign na me catch obi ase obi enko Sompa FM ho na open the dodo a obenya ade we kremoni no obi anum usum bosom usum nyame usum kremo obi ya betima no drink is a drink ya drink ya wono mo a bibia bi wom akogo woni mo yay the mobile money name me wa I got me say the one CD. In fact, if you are Adam Bobo boy or my hidden nominator, Lieutenant, touch it down. What's a rap on? Okay. Dia santimaja tumu ene Sompa Asem Mpe Nipa no madika kaje wiase afana nyinase ye otetetu se banfo obo ne ntaban a ye nam soro nam fam duma na afo asem a asi ho no se be preduasa asefem avreho uyemu bapa uyem banaka kodai wo pe bia tno wo mura samu for so bema asem we ne dia akwa no for so edu me bia nya fa bia na ese wo fa wo yenua Sompa FM me ase say din ni pa ye kunu ni bidin wa na nne sa wusu na nso
nsɛmɔne nti ne kyɛ din asɛm a wɔ Kenya no Oforisuo ababaawa yi sɛ ɔso ababaawa yi ɛna kɔɔ no ho so na ɛyɛ ɛdɛn wɔboa wontie deɛ ɔka ne yɛ so ɔpɛ so ɔtena wiase kyɛ a deɛ wɔka nyinaa no ɔhu sɛ asɛm no wɔ TV so ɛna ɔhu sɛ wɔ radio so nti ɔyɛ ano ɔde wopa yɛ mmɔdua ɔpɔ mu wonim deɛ aduabɔ yɛ nipa bi kwakoi sɛsi no anomatrofo bi awɛsɛ agumasum sɛ ababaawa sɛ bempra duasa ɔwɔ abusua mom Sompa Asem Mpe Nipa no na abusuafoɔ ne yɛ kwa bi so ɛna wabɛsu akyerɛ yɛn yɛn wrap up kakra bi 3 minutes ma Janet ne maame ne abusuafoɔ no ɛkyena wɔn bɛdi akyerɛ ne mu ayɛ du kyɛ sɛ abranteɛ no susu sɛ ababaawa no oni abusua de a onyina yie ekura do Oforisuo me kura de na nka me se me bu ni se nka me asɛm wo the way a me pɛ sɛ me wura mu no ka we kura nka me de nka me mama rest me case no fortuna no okay me da se pokwa bena me da se abranteɛ gya usu no na me kura kasa tia me hwɛ wonyina yie se de wo ka no oh yes ye panyina kasantie nyina ye be konko so ma me ka tira abranteɛ gya usu no sɛ ewiase afa na nyina nim sɛ ye ne ate obi ani no me na me ka tira wo ye be sa so de ye betim de ani na bre ya ka tira no sɛ de owe kɔtɔ no o ka so obewe kura ye nyina kyinye what I say etu onyina ye na o ka tira sɛ akwa na na frɛ o sɛ akwa na frɛ o sɛ brabe di me ɛhɔ ne ye gina no masa ade ye nya mo fra sa wo wo don ne sɛ da no pɛ de man brade ye fam bro na je so onyina ye obeti popodi popo wo fidie wo so tuma na afo man ponten ye diri picture nyina be go so because what jakwa na we no wo fa da ne ma no wa da no wo be ha da ma na sa 24 ba no aja wusu be ma doggy no awa busebusa so sie kwa kuma na nya kira me de me pesa kwa ku jai abrotia na busebusa no diagnose no doggy no me jai abrotia jai ma mi ti ayeti o doggy ne ho ya wa table top wo ho ne ya wa aeroplane ho ya wa airport wo ho e doso na we ne de no ya ni table top nsa mattress no e ka ase ja o da fom ja usu ka ase da fom enti we no ma ne butu no odi sumiye no eto ne boso ho e na ma na fo ne butu ne to ne epu ba ise e na no wo bo no noki jubikete Oforisuo me sra me ba noki doggy na me chi me de ma no si aka se ope asem wadi foda opa de adu foda unya asem wadi foda na ya de twa ne ma wo no wo de wa body wo tie na ufra ne ntoma gakra papa no ba bia wadu no ne fie ne kwa animu enso ne kasa mu no enye se oba ne de ne tonga na ma wa na na kosua kuma na ma wa ye ka kira wo se eda ho na se bi esi bedi wo yere kura ka se bedi na se o ka se wuni ya wuni o te de America no oba ne ho akono kura be wuro ne ho na wo be ma no wa dwen se wuni a se bi ku akudon so ne kura na peja ni mu eti se wo se bedi na akwada bobo nse we sei ejina wo se eja usu bedi me na so wa twon be ma so fi schedule 52 years say o yamba we say bedi me wo so pe mojamro de afra o moja say na ya dani month no wo so de na butu wo anya style bia wo bu ne yam ne yam nyina say wo wie so a wa ama ne da wa sa age phone na ka wo so be ma nyankopon ya adom a wo kire nyame ya adom no de cheyen awrade ye wo bi kama me fa asem ne mpompo na say na onna sum ya ma adwene onna meka asem papa bi nchire na emo 10 na china no wo meka nyansa asem so be predia ai noki was asresre okay eti yasem nyina no se nyame yadom a wo kina my spiritual director Father Daniel Poku Mensa and the can asem say Hubert was a temptation itself is not a sin but when you yield yourself to it it is what they can say bedi and na when ni wo kwa bi so a wo de mama ne popro nyame yadom a kina da your destination travel services ye konia kutu kwai ya kwantu semina ye fa nkodan your destination travel services every say ye ko baby akwa ho ana say hotel bookings no ye pa baby ada ufra brochire eba Ghana memha no ana say upese utu kwan ekọ abrochire na kotwa airline ticket no plane ticket no omo ye ho ade papa duru baby I say ukokwasi broni krom na wakosiki greener patches a eno eye say obekwa akwa bobra
na watumi ababa brand bi ewo Ghana ha efiri se omo sika no emu odu ye pa na kwantu Sompa de your destination travel services and the betumi aboa ehemfa wiase afa na nyina ontumi emfa wo enko ba bia plane etu eko etwabo sompo de your destination travel services omanfo bebre sika ana akokem na your destination travel services say so sika kwa kodi connection ma ho de wo mo de nyi o makache asokoma mpone asokoma porura bank no ene di hwe ni mo ne Semester Bar Clinic ebo ho pe yenko na yemfia kontu sem enyina enko da no yemfra wo mo ahoma trufo we so 0257 298 8084 0257 298-084 and 0206-748767. Your destination travel services. Yenko na yakon to semina yemfa enko dano. Jokem Roofing Company wonfrewu. Na wadofo edani si yewu. Na eduru baby na wasenye wenye sika tonua na wode ekobo wodan so na se wanya chance papa dia wadofo wanhwe ye afi pepe na enchansi no nyina astate raste na je se na ache ebese anisa anoti Jokem Roofing Company Limited se wabaya waba amasikafo aba mahiafo se ye modern so pa de wo ye number 1 wo Ghana ha na wase menka cho se alozinc papa wo bi wo ho eno ene Japanese Platinum Bond alozinc eno se menka cho na nwumire sa alozinc no ene chance papa self lock obeye no de amaw IBR IBT ni nyina eye womu enchanse no ebia Euro tie and metal traction ni nyina obeye ede amount orofo Jokem Roofing Company da chira kwan no ebi ewo Tachiman Accra Sunyane wa Kumase Bogatanga Kaswa Tamale ubehu Jokem Roofing Company orofo yenko penchasi papa wate na yemfa emmoye danso efrise sika etise hunumunwi wo twen no afa nto ade papa ebeduru baby no obeka se mihu yanka na mihu yanka na mempese obeka no na wo papa chance papa na ade board so no eno ti na meka fo Jokem Roofing Company Limited na mede amount odofo yemfra Jokem Roofing Company Limited ewa homa trufo we so 0540 125 816 02054 125 816 and 0551 009 000 omuma no edeyi papa 0551 009 000 eno Jokem Roofing Company Limited omo ena sabri omo namgu apaso amanfo etu ne sani abasa yenko ben chance papa na yemfa enkobo yeda so jo apa electricals wo frewu na jo apa oba wo man kana mu ha no seven producer signal cable okofa ba ye no omafo dodo no a na asom efrise cable papa na ye ka cable a eye wire ena meka ho asem wire wo wire wo fie no odofo enya papa o eno tie duru ba bia na wo fie ho no ho bon ayese de ho ehye no eye wire papa wo anya ntia se wanhwe no antwetwe amfa firi mu a emretia wa bi eja betom ekache fire edansie eya cement to eya eno ti yekonye kopa signal cable joapa electricals akofa ba eye kopa wire peprade bia de ewo ye fie bia no joapa osi otombi adagan cable so otombi sa ena transformers ahodo pinua enso otombi Ghana Standard Board agiatum Energy Commission for agiatum efiewura for agiatum sa ena electrician for so agiatum yenko joapa electricals me frana abedum kumase abedum asante efrise wono ena kofa wire we ede ebaye ebo ketua bi kwai na otoso so a wode beko akwakujaw amanyoma IFM Japan House one MTN abrosano enedi enhwani mu asisi tasi ram denyame ubenya jo apel electricals ne wire papa no a ye frɛ no signal cable no a Ghana for atu aguso no ubenya bi ato isanse Ghana woda ene hweye ena ye de eye signal cable eno tie na nwumre metumi aka kyerɛ sɛ wire ye ka ho asɛm Ghana wire eno ene signal cable no yentobi na yemfa enwoya ifie ebeboa yi papa electricity bill no beba no na so ate ifiri se eye copper so enna wode ye signal cable 0246 905898 and 0543934550 0543934550
Joe Apple Electricals ne ma no 21st clinic yen ko ne kotu ye yade ase ye ko 21st clinic ne kotu yade ase a eye sciatica yade no sciatica na so osisi e fa osirem ona kokom na akwakosi unase entrim yade eye yipa sciatica no akake dodo no agudem no manfo dodo no aso na ato na nanom ensedo na 21st clinic ba ye no na omi ehu se yade bi e fa no sciatica na obesa asa yade wi abasobodie pi eche wotwe hunwi na bibi mem ha waje utwabo sompo ekobroni kromu a waje sa abasobodie no wodi bibi duro so na etu sciatica yade na se 21st clinic se na nwumire mensan kan cho se ya de bibire bia de free utru nwua no kosu na ase ni nyira da wo sa ewo na so eye na se de Ghana fo agi na tumu no ntino wo bon se man hia no Ghana mam hano wa sheta baby bebre 15 branches and wo ewo Ghana mema laboratory ne scanning fidia hudo pi 21st can record over from and sign about to yade na se eno the amount Kumasi atwa overseas one Alpha radio no and ebo ho wo bo ase council quarters one call junction no ene di enhwani mu Accra domin market wo ho sunyane enkwanza techima 21st can record nyemini 0540311311 0540311311 ya fatete atempono so dia a trader chakopada odofo yenkonye ko trader chakopada ensencheni a trader chakopada ye no enya asem keto akram si ya fatete atempono so dia ya everybody trade bidie shem ni atwi yese no aposen ene ya osisi dafita ni wanum kanu nyina eyi odofo eduru ba bia se dia bidie etimi ye sencheni no eno ena trader chakopada hu ye no wode nyoma bia keka ho ama bidie no ho aye nwanwa na aye hu se poison toxin ena woni padua ni mu a no trader chakopada cholesterol no atisintinim ajiwofunu aboso trader chakopada kidney ho ba ye dene a ye no trader chakopada ni bi na ma kidney no ahoden enkoso wasa yade no se wudidi abuyi wanidi so abuyi ye no trader chakopada wodofo wo yemu nye se wo yimfuna ma amafo ntimi ntena ho enye emiantu din sa o ba na amafo pinachiri ni nyina ye oyemu a enye no trader chakopada no bi se di oja anan a obefiri ho no amafo so ebetumi ewura jejana no so yonso akoye won hu yiye na wo trader chakopada ni bi afredi mensa ba dani heba apidan konaga ba Mr. Yaba ne blazer rekwa ubenya bi ato ewa sokoma po ne Pentecost asore no na ebo ho 0243943413 0243943413 eno trader chakopada ne ma eno no de wa ba no anya atrase na sa sem wei ya atrase wo fi happen ade anya odi ni kwa so odon sakokan ekoba ne sa eye theft ekoba ne sa eye stealing na sa we nyina no ekamfu ano eye koro no woke eye banchi asem yakaya tabiri amanfo dodo no ana na ebusa banchi asem no ene asasi wura no ewofie ha sa ena brantia wono so eko hai asase no ede ekoye patra na wosan edidua banche no apata mikruma santema pon ye de se cabbage se wan na de adua ni apata simbia enutino sabre no abrantia okọ haya asase no wono so ewufia ha woyu asi nwansan asi ene ibe hu do wi abre wankunuma panipa memo akwaba Sompa FM. Bibia bokode Yankopando. Kasadegu microphone nim adwuma yo ya na so no wa bedura Asem Mpe Nipa no bibia bedadin wasem ade ba ye no bonetofa ketewa bi na yemfa nko amanfo nim asem no dada a wo mo twen sa asem wi bonetofa maye Invade woko em say udin de say FM na nadwumo free hin na ba ye bacho mi fira Asante Mampon bebe chemu sutana mko ye adwuma okay yenti o be mfie mienu ni konfie miensan na me ko krono so be chemu sutawo bi ka ko ye nya do fo bi ma ni twema kire na bla bi ho e friend ko akudonko obehu mi ka chem say wo masase bi ewo ho se mi fi se me pa o de be ma me na ma ye adwuma wo so be so asase me gia na me gine afe say ya metimi aye adwuma me pe wo asase ne so ti first yam ne kan no ene ne kasi 7 million no se 10 million ne kasi 7 million nam diska no e ma no e kasa ne nyemu o dia asase mo ka chem say o maami enua
edia no ma me nwa ne so on fa asase ne e ma ha che se on e wo krom honum enti me ye tatam de nkro bia di ka comedy ka ye cabbage na fosu me ye no afi kra na me hu me kron fo wi cabbage no because nipa ni twa cabbage ni sa ampre nan ma hu nipa kro asoma me kan suta ni bia ni masoma me kan assembly man nipa ni fo bia ni masoma me kan me firi abekọ no ni nipa na twa na hefo na beto omu hu se ka be fa cabbage no omu twa me firi kuma se abekọ no bia oni aso ta na du ye bia me wa ha no bekọ no mo ayi mu jo no mo de ko omu twa na anajo omu ko sa ampre nan ma information center o me announcement ma hu nipa kro na sai ni ko 20 eche no ma ni blame ma me ko pay dai ho no na me na just first year na ba be so the second year no am sai ene mi fi ewura ba ma na ko je da ho fi friend na na dabo okay na adwumo yenye sei ma me mo sa kwa we so se na sasan de wa hai wadua banche no yemfamfiri banche no yeni banche ne mu nkomo ndi banche no amedua ye no tam no e ba ba so ne chese asase ne wa ha ya tuaka etuadua banche yemfamfiri ho nkomo mfie mienu no ma dua banche wo so na mdi free ho no afa ye be di bro nyanum ho no ana papa yi frɛ me phone so ne matu kwa kakra ko fichas se wa ba kro mo no ba wa hu se madua banche na mse me ta mo so na me wa asase nse me ni asase no asem bia ka kire se on fa asase mama ha di asase mama ha ye alasa no kwaku donko na alasa mo me ana beji ko fichas ni sika e de manu ti wa asem kan bi oni kwaku donko no enko ka fe ma ante wie na no omgu achi ye di achi wie ye gbegu achi wie dem ti ane se ko fichas ni nwa ba ye fre no ya ta ko so ya e na ono ne ma me ba ko omu de ka twe banche no ti na matu kwa me ba ya me ko kro so ne che so ma twe onu omu ye nhyehyɛ sɛ banche no mo betu acha na minni omu miensa nyina obi ani ho amene ne wo asase no ho nsɛm ka bia minni kwa mo fa so ko afuo mu honom matu banche ni matu banche e ka miensa ne fa ndi o matu ni nyina banche nwana wo so kwa kire no a ye twe ayi asɛm no police station no ye ka ho asɛm ma media akɔne aba no o ma sɛ wia banche nwani nyina atwa aton tiache no na so mabu wa browse mabu me abla me so bepem sam ne mi ame de me hu de me banche man tu banche dua no ba ko papa we etimi ko tu banche ne bottom ma ede ba kuma se no ma me abla no ko tu bi ko dua nkwanta eche no m de ka eche no ma ne banche a wudu anyina na ye how many acres 3.5 acres 3.5 acres pacha hai anti se me kroma santemampon e ma no omtoto banche no omu ko gina fu na no a omu tu banche ne bi ba to omu timi ton banche no trasa se ka wo ton banche fu no aka beton no be say me dem ka kire obi obekomi am say 300 million am ye fu na eje 300 million me pacha hai Sompa FM na o te se omu so ko ton ne say ton om ton ne de me boy no ton me ko e no ta me ko e we ne de mo mbia man ko ton boy ba ko wo akwati ekrom ya fe na bu wona ne yire ne yakoto na fu mu honum ne ya kan no no di ka kire me fie wura ne se wo mu de banche ne man 55 papa we de banche ne man 55 million am wo gina so de apaafo se me nam kwa mu am panti wo mu ntu ne tem se ya me mra emeto banche ne so wo nwura mu ho ya ampa me ko no ne che se fu ni de wo mu de ka atwe fa ko na de aka so maboabo na ko egu afu mu no na che se de tintin tietiem de banche nyo na de ma wo so wo minim wo mu ba bia minim kwa mu fa so ko na wo so mfa asase minim wo mu anya asase mi ho hyehye bia na che se asase de wo de wa hai ma hai Africa ko donko wo hai ye no na bre na so apa ho ana na bre ni nya so na be so January ye twa mu ti February mu ho nanka mi tumi banche free wa nanka asase no omo afa na se wo pebie mu a ma ka na me kwa de no ma free ho no na ekoba so omatuo no wo de kodan ba bi pacha me de ko Pokrom police station ma di akire se ba bo so me miensa wo mu wia banche no bia ni ya che ne danti mi ana me force ya ma asem de ko commander ho e wo man kra so e ko commander ho no m ko dwato a wo mo hema se o se o mo meka na o me yi asem no enko fie me kra na me se me mpene ti ne commander de na no tu commander na o kra so bo so me miensa na se abai afi ya ko kansa na me se nya hwe meji be we ai o me yesa mente so miti so be 200 million se yan ko benya skana ama me nanka asem asa no hema ne ka ya be si 120 so mo ko pe 120 na yede aba ti 120 ni mo se yentunsa o hema so fampani fo be na ifri kumasia ifri otumfo fie na no betena asem no so yentunsa nguso na mo ko twa bibi na se wa nya ntwa sabi wa yi so nka wansem fie enti we blai 15 million mami ana omuso je 10 million panifo na baye no amni bi enu scan wode baye yi bi ne di tu se e gina ye se asem ne akan si nti omo ko fa scan aba ani me na mawie kan
ti asem e kokan no honimo e ko ayi busumi nsia ne de bi hu obi a efem nam dia asem na be da tie fu enti ususu se de ne yanyama isusu se me ba nche ne kokan no mpanimfo no ba ye kokan ne de anya adwuma ti ba nche ne mpanimfo no ba nka chom to maji wo mutran de mile ana so mfi so mabokro no dia se obokro no a Ghana ha na emra na e ba ko pepse be president kra no emra di no na de ese ye de to no one is above the law no enti na sisia no de esi no banchi semi ya semu pani chance memo akwaba ben microphone ma ye memo akwaba na bibi aboko de adom ne mo mpa bo bibi chance free hin na ba ye free tech ne ba ye he fa na ufiri ankasa me free nsuta wa nsuta fa ye wa asante ma ponsuta bechemu suta okay na asema branche e kan wo je ne sei me de ene se masase wo ho na me brade ma na hai me brade ma no 1 year me brade ma no me ko ka che me brade se mfa masase ma hai bi anti me brade ma ga no friend no ka che ne se asase no ni wura na ba to so mfa ma ne bi anti phones woni no nyina na kasa ai si asase wura na ba anti o hai me brade 3.5 no o wie ye no odo no ka kire m se wa boka ho adwuma ye na amoa no cabbage no dua ya amoa no enti o sere me ma no break akra nipa na o hwe asase no se fra na lasa no frame no me ho me ntan ko ho se nyame bibia nsi a ayi a na aware bi ama ho a me nko ho ta lasa na frame na mso ye adwuma pempa so ye adwuma moka ndi se o se wa boka manu se nua de odua ni biem na mfanteka me manu se dua enu ntwam another year asaso and of fla last and so say here so ya asase no so adwuma na last and friend na am so office obe so adwuma man so adwuma and o mo kan ho asem and obre me 500,000 asase mi no bet ebum me na me maame edia me bla panyin ma me ba panyin nti asase no bom nti o high no 1 year no o do we no last year na so free ho free asase no so nti me call fom ho me kwa yi na me call fom me call no ho me na me maame ene me sister na sa ma kwa no adua de ne wadua mako nti no ne kasa ne nyanwu nso no me ka kire se ye no ye no ne edidi hu nti ye de mam ye dua atosode ene na nche na free so no ayde onsa kan wasase na watimi ade a obi foforo be haya na ode ama no nti ne wadua mako ana me bisa ne se ne ta akasei no se aka 3 months na so ena me kra ne se 3 months ne so a me hia wasase ne so bi ana me sorry fi ho na mba nti maba me ba be di 6 months ena yiye bi ba na me koye me koya me ko afum ho no na yadua banche e wa asase ne so nti mi ko wo yadua banche no ana me ko madam fo no hwa asase ne so alasa na nko bisa alasa na la ne tama so hwan na ade ma no a wadua banche a wan kan kire mi ana wo se onim ho hwe na so se onim ho hwe de a enya yemfra no misa no se asase no ne tama so de no odua no makoni niam na odua wadua wie na wafiri so anase sen ya frame ni no onim se me ho alasa ready to speaker kasa de na nya asem ketwa me try obekume nsem bebre na so banche na moy ye ma banche na mo ebo abrane entrase usi woni me na donko na onim no na so donko de asase no no de ma 1 year na wo se banche na moy te ebo a omra me entrase na ka mo nche banche na na me pa cho tam na so ida se ne tam no eso ya no odua banche no anase sen omu bia ni ho a we dey one me kan me ne se ebre no na aso e na odua banche no aso na odua banche no eto brichi ye me na me na wona ade asase ne ma na hai o de kan de first year de no de ma no na den na wan ko second year de no de ma no ade na wan ko unua no ho ago kan chese time aso nti onya banche ne dua me pa cho first year no ye menua no
but second year na bad year me na me just asase no man because me na me ma last 2 means say on ne nkasa nti on come nua na on nua na nkaka asem biem. Okay. Banchesam yako Dankeba complex na yakwaji ya yadisa. If it's a Dankeba complex onukuto na utumi etu yade ase na omafo ede enase ede komano ama mene wan say every yade enipa benya so a na yade kro ya Dankeba complex oba ye fie dumiensa omafo dodo no a na ebo na baso every say yenko ho ensa mfa yade mafie debi patch number 2 on City Life Hybrid School no na ebe ho yenko Dankeba complex ye ni nupa no akasa no baby etondo etu no nyada oko Dankeba complex just to be a nindo no ubenya bi ato patch number 2 na womo edi womo djuma odofo joya de stroke obetu ase no de amam obema woba untumi enwa yenko Dankeba complex na odofo namu nsa yade de Dankeba complex wotenete koko no na hawana obi odwo Sompa so dankeze oba obehwe na waboa eyisisi yade sasabo romanticism no eno ede kra wotenete duru ba bia na honam edoto duru ba bia na awo edew yenko danke wo nupa wadi tu yade asem na ye kopati number 2 na se ye fom kwai na ye pese obi be fa ye ekwa asoewa na ya frɛ ewa homatrufo we eso 0266 593330 0266593330 and 0244 017556 yakɔ Dankeba complex na yekotu yade ase ye pe bibia no ye mizo 5G meza na 5G meza ene mizo eba ye no aponto abadinto ene eyijo no omafo dodo no na atu aguso na wodofo wo pebi ato na de du djuma nwanwaso a oba Sompa TV Sompa FM abenya biato afei 21st clinic manager Daniel ho ehwa overseas ubenya biato because supermarket sister sewa baba post office anomanye kwai ubenya biato mama Esther ewo Outcome Royal Ventures Baptist University ebuakwa ubenya biato na Sachi Enterprise ewa Asafo Abinchi wone VIP car park no ni dihwe animu afei kwaku ochiri company limited ewo Kofodua Puwe Mantemu yankwai na KF Kinju Enterprise ewo Swami Nomo Teheya na opamangwa abrosanim na KF Kinju wodi ni djuma yanko yebenya biato 3 Herbal Center wodi nupa bia badwaso na sandura wodi abaso eye cocoa bitters cocoa capsules 3 Herbal Center ni nupa no ensenchene kwa na eye 3 cocoa capsules cocoa master na mekafo na media ma odofo aduru ba bia osisi no eye oya amama na agina musa eduru ba bia cocoa no ama wani so ayo wisi point black bia sisi we cocoa no udwade eduru ba bia na honam ye ohene 3 Herbal Center no pod ya badwa so 3 cocoa capsules cocoa master na mekafo na media ma enkoto cocoa duro bia bra untumi entu kwai cocoa duro bi wo ha ebema wuyem ahwie passenger fo bedidi watemo kam to 3 cocoa capsules ni bi ebebo pa kolinaka ba danie ba misi ba Happy Dank ubenya biato 0546 107 107 0546 107 107 3 cocoa capsules cocoa master na yemfa into yade ase odofo ye call Dr. Bawumias awa dawu kwa de bia no mapania bedi akire nkoda bia okasa de mano no nepa wayo ne de opese wayo se ye de franka no ema no se wontu ewo MPP amanyoku afamu a ebeboa papa enu ti ne nepa bia wayo no dawu kwada opese utie bia no nan ekonosia so no ewo Sompa TV Sompa FM Kumase Sompa Sunyane Sompa Nkraza Tarawan TV ewo enkran we ebetwa adi atwaguo ewo TV no eso enyina da ubenya bia tie no anya bi enso ahwe na no firi wa cancer wa akompra ko Canada Japan yay the showdown man wo manfo so wo manfi papa yo ko ni nyina ne se yemfa pipi amanyoku no emfa nse ne sa wo tu franka no no ababa gitumi no no ahwe Ghana so na ne nsem wa ne koda ne kan se hwe sa papa we wonu ko sika kura na adwuma ode bia manfo nya bia ye no akompra ko se Ghana sika no bedini wa ye Ghana fo ho beto wo mo se eno so cancer wa no fiada no nan ko no sia so Sompa TV Sompa FM Kumase Sompa Nkraza Sompa Sunyane cancer wa edi atwagu ewo ho obodofo wajime Herbal Center wo say wo pemrante ne maba wo no wo maye adwuma wo mo ano awo na obetumi adigwa marketing strategy no ekura wo mo persuasive communication no adware wo mo na watumi akọ montene so na watumi akoton
sa wagye herbal center enupa wo de ebadwa so na katuasam de eye kama enwanam a wo de bema wo incentives no eno so eye kama wo pobia wo padwuma enyo bia 7 praduasa wo padwuma bia open ho ensem bi aka 0542725858 0542725858 ana 0596900011 na yenko wagye herbal center na yenko padwuma nye ebeboy papa wonderful yenko homa so na 7 praduasa sansem we no ye pese wochina dano yebeto asem we so omna samwa ofosu the woman na say emre ni ntino yani a ye di asem ni ade nyina no e fa ne fa nyina no e sie nyambre ya hwe ya no bi koka se me ba ya mama nka masem papa na e component ye nim se papa ba ko bi so kan wono so obi ka de nti e ka sa ha de mre na ye adwuma ye be soro obi so ba ye mre no sa na sese ye no emum kakra me ka ne se mumien fa ne kure enya adwuma 7 praduasa me manyantie bi se ya papa ekura ne kasa ye bi a me manyantie se manson enye bibia ne akotwe manson patenne ese obaye no so no enchechemu bi wo mo pese obi defense bi se ka ne sa dia ene ofosu baby asem ni kodi ye no nananum transe o mo je so nsa no o mo kasi se ne ye be kyerase mu a wo kwan bi so se ka ne sa dia ne se de nananum kan no ne ye kyeremu dia ne je so obi akomanto ne ye mu ha eti ofosu me susu se asem wo yi se abase obi e pese obi defense ya ese ye yiridwa e wo ha yen kasa nananum do mo kan no o man kan ne nenso wo tie nkomo obi e be defense se ni nimisa nke enwen ebi akwan bi so no mpanifo kasa bi a mete ne mrebi se mpanifo madaro made na nya ba se bi akokọ ne sekanti munkro akwan bi so but enne no I hope se sumie madwen etie papa yo no abai ebi ono obi ka ya pa enwa ba menso obi ka but mre ni nti no se ya nhwe ya ne ekoka obi kasa bo ahye ne yam eti misusu sa ha de wa eti ofosu me no ya adwen se ye nnuanom beka sa bi kwa na ye nhwe ne de bebe e ka kono asem oyi ye nsantra so ye mom mre ne ye nsantra case we so na ye because papa no so be defense na ayi awu na okodua banche okay that's it ne ye ho eti kwakoi ye de aboa ngoma no agu awiem a wo kyena benwene ntwene no e wo se adwene ma na yire na sade ebre no esie ye no mempese e betu agyan na buraka ama man kama sem so eduru ba bia eya enuti ena ya hweye bre no tiamfa bi she fridge mate na me adom cha pokwa bena bla e bi she fridge mana mi de kamba mi ba bigina e manche no ona kamba bigina banche no e manche no what the two manche no ona me chen e hwan dia na what the two ye ona kame mi ba be sebe asase ye wo dia kra na se ye dua ye si container okwa na se ye wura se obi yi kwan a ye mfiti ple kupa nwengu ye peni wura ye pe kakra FM obi ye fro enti do two banche no ani ye ba be asase ne kra no esika nhyimu a manche ne so e esika so nhyimu tim de manche na megina eno tie busa se wo man Ghana aduaba ba ne edu etimi se asase banche ka ho na so ye question ke ya pa abrewatia Ofoso bema papa ya oso two banchi so aso wa sha ase bie defense na ebi nso kula ye kase na de obeje asase no minim se na ne sika won ho de ne kenti na ebi a ma ne ko two banchi na ye nim enti e wose ye ma ne kwa mama anka ma asem we ya na ye enti no ye ma ne kwan te se de abadwafo ne wunyina mo ka no na Nyankopon ya adomo yo si na wansense be hu de owi abre wankunu ma wo bie de defense wie na yetie papa ya asema wie wase e ma ono so ka na asemu sie nti no ye mpentem na ye muatem wa hase no nti no ye ma ade ye nche so nyame ya adoma otwom be ba hase no ba na otimi ka na asemu nyina wie be hu ba bia ye de pomane besi a bibia so beto din me dase okay enuti sensuo to ewia na be hu ba bia suswai
de body hono ebefa Nyankopon ya adom ochena Nyankopon hye ne ho ni monyam a ensem o etabiri guru ya apro so nyina no ene no yantumi anwie cause ensem no nyina agrege ano tene papa eno nti no ochena kra no wo se ye besepa ne ko nyina haban wo se tase ne banim difo ochena eno nti chena no kra no yensem no oba no de no ye de beto nchen ne awie banche no de no efiri se asem no ebi wom api enti etiefo mfancha yensem no edi guru apro so nyina no ene mo bamu a enye yie efiri se ye nwie ye ti ho ai yini mo mogie di pa munti na ye wa ha eno ti panipa azasi wura nyame ya adom ochena ye betena asem no so papa wadawroma wodi ye nimu di ufiri nsuta ho ne afra Osei kwadwo ani ajo mo na asase no uka ho utu banchi ni bi ajo ebra kwadwo omkoto de na kwadwo ani ni ho me penisa etipani akwa asase so dwomo osoko akoma to yem why nyame ya adom ochena betena so aberwatia ofoso be mama ye na yetiefo nyina ase na ye kọ ye fa happy birthday enkoma Lorena Banfo Mensa Lorena Banfo Mensa dodo na friend mama yeboa esiama preko peno no mama ahofefoyi o mama eno papa se uko school our Bentel school system grade 2C ena wugina ena wanya mfinhia no enwotwe Nyankopon koso enhira o mama no papa so mo dododo koso anyini che na onye wo mu se Nyankopon so ma wo ahoden ya chese apomuden so wom ewo wunyini mu Nyankopon ma wunyansa nimde ene ehunumu a esi ase Nyankopon suro ena wonom esredi ama wo Nyankopon ma wonye se dua esi so bonten ho omo hahan empo da biara da erade ma homra emfaso te se abe se be ya o mama no papa ofidua mu fo mo antamofo kumaseman ni wiase nyina no ebetimi ate wo so ababi ede ntina mama yeboa happy birthday to you. We love you so much. This from your dad and your mom. Yeah, kwa busia for papa tina say. Yeah, mano 0546 88 32 87 0546 88 32 87 and a 0243 bachom mizo 0243 58 another 58 78 0243 58 58 78 and now says 0552 0955 93 0552 0955 94 so yanchia diaspora group ni Mr. Gabi Crystal B ma vida mama G mu nyina aseda ene nhira ene nkoma wono ne afefo ni nyina yeda wo mase no okay ye kono na the word prayer ministry third botanical gardens apostle Alese Champon achi no ono enede ensemo emuhwam woyentamdina for emadasa ene krupo twediampon na krupo twediampon no waye kokromoti usan ho bopo de bia nyeye na sapo wi no de obetumi ene wasane na enwoma akonkai de amawo eye apostle Alese Champon enkonua ne dawo so o hawnia manie bia no eye Alese Champon apostle ene betumi aboa se wo penyame asem ebedo bekonkwajem dia eye the word prayer ministry ena omo ebedru so a omo de nyame asem ebebre no aha ene ebrebe ma yede Sompa Asem Mpe Nipa no esie ote wo mo no asamwanka odifo Paul Kwabra David otenenka ohneyire mame yeboa akua asuama bronya woya abrewatia otenenka bama usuka ntankraka chief executive producer ono ena hihye dwumadi kama yenya bi ede ebre wo na me bonkum hene ena nwumre eye mensa abrampa wotafrija ekoba jesi premoka producers no sana bansu ni de kwaku yeboa eka producers no akwani asanso no omo boa ye ma ye for YouTube, Facebook and Twitter Sompa TV no ye beda wo mo ase ye pa kofro bu fo mpa be ma so ketua me yipa bre na Osei Aboagye Oforisuo 19 Oforisuo me na metena dwam na me Asem Mpe Nipa ekobose asase so no bi beka se kan sampian campaign ene diom de agye me kuro ma no eno ti ye kono eye Alese Champon ono na di nyame asem e de ebrewo